Aha. Салом алейкум. Дӯстои азизи бениҳоят меҳрубону гиромӣ ва олиқадр. Иншоаллоҳ умедворам ки ҳама каса хубу сиҳату саломату сарбаланд бошед. Ман қадри имкон камерама рост кунам. Ана метавонем ки дӯстои азизам як сарҷам шавем, як ғурра кунем. Ана падилид, ана лайк фаромӯш нашава ҳамватанои азизам. Албатта чӣ хеле ки дина ваъда дода будем, имрӯз ана медицина, тиби тоҷик куҷо шид? Куҷо шид? Тиб, медицинаи мо куҷо шид? Албатта дар бораи медицина хоҳем суҳбат кард ҳамватанои азизам. Ва фикр кунам ҳар як инсони мо, ҳар як ҳамватани мо аз ин тиб як гӯем ки як чизе ёфтагӣ аст ва як чизе гум кардагӣ аст. Ва аз он ҷумла мо худи мо ҳам аз тиби Тоҷикистони худмон ва бигем як аламам дорам, дардам дорам. Худи ки дар сари худм омадагӣ рӯз аст урӯз ва дар ӯ борам каме баротон гӯем ки ҳарф мезанем. Ана мавзӯи мо тиб имрӯза. Шумо метавонед пайваст шавед ва мо дар инҷа силкара мондагӣ ҳастем. Шумо метавонед дохили силка ворид шавед ва чӣ мушкилӣ аз тиб дидагӣ ҳастед. Чаро дар Тоҷикистони мо тиб ҳам имрӯз бизнеси як оилаи Раҳмонов шидагӣ аст. Яъне тиби тоҷик имрӯз бизнеси оилаи Раҳмонов шид. Мегӯянд Тоҷикистон ба пеш, Тоҷикистон обод аст. Пешравиро намебинӣ, гӯла намебинӣ, гӯлкориро намебинӣ, арчаро намебинӣ, дарахта намебинӣ, калонтарин харбузаро намебинӣ, калонтарин помидорро намебинӣ, аммо чаро тиби мо калонтарин тиб шида натавонист дар дунё? Чаро гӯли мо калонтарин гӯл, байрақи мо калонтарин байрақ, помидори мо калонтарин помидор, бодринги мо калонтарин бодринг барои Раҳмонов ки мегирад, акс мегирад. Чаро имрӯз тиби мо калонтарин тиб шида натавонист дар рӯи дунё? Чаро имрӯз маданияти мо калонтарин маданият шида натавонист? Фарҳанги мо калонтарин маъзарат дӯстои азиз. Чаро имрӯз фарҳанги мо калонтарин фарҳанг шида натавонист дар рӯи дунё? Барои чӣ? Чаро муорифи мо, яъне илми мо калонтарин илм дар дунё шида натавонист? Барои чӣ? Чаро фақат помидори мо калонтарин помидорай, харбузаи мо калонтарин харбузай, бодринги мо калонтарин бодрингай ба дасти Раҳмонов, кадуи мо калонтарин кадуай. Чаро имрӯз тиби мо калонтарин тиб шида натавонист дар дунё? Чӣ муаммо аст ки тиби мо калон намешавад? Чӣ фақат бодринги мо калон мешавад, Раҳмонов меқапа сураташ мегирад? Чӣ ба кадуи мо калон мешавад, Раҳмонов меқапа каду қатъи сурат мегирад? Чӣ ба байрақи калонтаринай мо мешавад, чӣ ба тиби мо калон шида натавонист? Ё ки тиби мо да ришқара камтар додан қатъи ҷав ки калон шавад. Фақат ҳамо ҷава дар помидору бодринг селитрара кам додан чӣ хеле шид ки тиби мо калон шида натавонист? ҳамватанои азизам, бибинед дар давлатҳои дигар давлатҳо, дар хусусан ай Тоҷикистон берун, ҳатто ки дар Қазоқистон, ҳатто ки дар Узбекистон, яъне ки ман ҳамсуҳбат шидагӣ ҳастам ҳамроҳшон, тиб яъне медицинская страховкаи медицинӣ ҳамаи инсонҳо қариб ки доранд. Яъне як инсон температура мекунад, як инсон таваллуд мекунад, як инсон намедонам як дарди дига пайдо мешавад, як инсона гурдаш дар мекунад, як инсона меъдаш дар мекунад. Аз
пули страховкаи медицински страховка додагиш рафтаву инсон метавонад ки бепул табобат бигирад. дар ин ҳамин давлатам яъне ки ҳамин чиз аст. куҷо шид медицински страховкаи мо? раҳмонов куна меҷимона рақс мекуна, мардум мегӯяд тоҷикистон ба пеш ба пеш. худи раҳмоновам улуҷак мекаша ки тоҷикистон ба пеш ба пеш. куҷо пеш рава? куҷо шид медицинаи мо? куҷо шид медицински страховкаи мо? куҷо шид? чаро ноновари ин сарзамин, ин ватан, ин ҷавонҳо ки дар ғарибӣ кор мекунанд, солона 45-48% буҷаи давлата, қариб ки 50% буҷаи ин давлата аз ҳисоби муҳоҷир мешавад ва муҳоҷир медицински страховкаи тоҷикистона надорад. налог аз кисаи ана ҳамин муҳоҷир мегиранд, налог аз кисаи мардум мегиранд. вақте ки ту бекор мемонӣ дар инами давлат, вақте мераи ту дар амо ужант праца мега, яъне ҷамоат, хита дар қайд мемонӣ дар ҷамоат ки ман бекор ҳастам, автоматӣ медицински страховкаи тура платит мекунад давлат. 20 евро ҳаст, 30 евро ҳаст моҳона, 40 евро бошад, автоматӣ давлат платит кардан мегирад. медицински страховкаи ту канда намешавад то вақте ки кор ёфтанта. куҷо шид медицински страховкаи тоҷикистон? чаро таваллуди мо ҳам пулакӣ? занои мо, модарои мо таваллудкунӣ раванд, пул метан, намедонам сараш дар кунад, пул мета, скорира файрод кунӣ, барои омадани скорӣ бояд 10 сомонӣ, намедонам 15 сомонӣ бояд ё 5 сомонӣ пули бензини скорира ту бояд бидӣ. ӯ уколе ки мезана, укола духтур омада қатъи скорӣ ҳам пули таксиша мегирад, скориша 5 сом 10 сом, ва ҳам 5 сом 10 сом пули уколша мегирад, доруша, ва ҳам ҳаққи корша мегирад. медицинаи тоҷик? чаро дар тоҷикистони мо палатаҳо ба прокат табдил ёфтанд? имрӯз бемор мерава, пул мета барои койкаи ховкадагиш, пул мета. хеле ки дар ин давлатҳо ҳам ҳаст, аммо частни клиника меган ура, дар ҳолате ки аз хориҷаҳо меоянд, аксар вақт дар частни клиникаҳо пул қатъи лечение мекунанд. чаро больницаҳои мо койкаш пулакӣ? курпачата худат мегирӣ мерай, болишта худат мебарӣ, чойникта худат мебарӣ, деги косау тавақта худат мебарӣ, дору дармонта худат мехарӣ. ҳамин қаш мондааст ки як духтури дигам ҳамроҳат бигирӣ барӣ, на всякий случай дар ҳамон больница ки яке духтур дорем надорем. чӣ бизнес аст аслан? тиб. чаро тиб ба бизнеси оила табдил ёфт? сабаб чист? сабаб бесаводист, сабаб бесоҳибист, сабаб беаҳамиятист, сабаб аз сиёсат дур будани мардум? чӣ ҳаст сабаб ки имрӯз тиби мо платни аст? сабаб чӣ аст? дӯстои азиз, шумо метавонед ки ба чизи мо пайваст шавед дар эфири мо ва фикру назари худтонро метавонед ки гап занед дар эфир. намедонам бародар бигем ки Парвиз, шумо ҳуй кардагӣ ҳастен ҳамаи линияҳоро, эфирҳоро. умедворам ки ба мардум мерава мераса. имрӯз рамазон аст ва инсонҳо метавонанд ки бишинанд бо то вақти даҳн маҳкам кунишон суҳбат кунем дар инҷа. мо вақт то вақти даҳн маҳкам кунӣ баъд мехезем хурданӣ. то ҳам вақт дар соҳаи тиби тоҷик суҳбат мекунем. ман қиссаи худман мегӯям. вақти худораҳмати падари ман, саҳар ҳамроҳ ман ба кори худам рафтам, падар ба кори худаш рафт. дӯсто гуфтанд ки як ош кунем, шинем як ош хӯрем. ҳоли бисмиллоҳи оша нагуфта занги телефон шид. занги телефон шид. бардоштам, гуфтам бале. гуфт ки Акмал шумо ҳастен Астанаев? гуфтам бале. гуфт ки падартона больница бурдагӣ ҳастанд, срочно больница равед. ошам ҳамута мондагӣ. ҳайрон, чӣ гап аст ки падари ман больница рафт? рост
ба балинсаи бобоҷон Ғафуров рафтем, шаҳри Чикаловск. Равем, падар дод вой дора. Дар коридор болои койка дар аробае ки астку мондагӣ, азбаски падари ма ки повар буд, ам вақтҳои охир ки повар кор мекард, як либоси поварӣ ки дар танаш буд, дуду чанг рӯған. Як инсон синеш назар намекунад, намегирад, дар ҳамон коридори больница хоб аст. вақте ман дохил шидам ки духтуро дидан ки галстук бастагиву костюму брук, як тапар дуромадан, давода дуромадан, ки фаҳмиданд ки ин инсон соҳиб дорад, бесоҳиб нест. яъне пул канда аз ин инсон мешавад. як дақиқа бародари азиз, оле дӯстон дохил накунен одама. як дақиқа. Парвиз бародар, парвиз раҳимзода, мо суҳбата ба поён мерасонем, баъд одам дохил мекунем. бурдан ренгин ва ғайра. ҳамин як та одам ҳамин медава меояд, пули ренгин фалон пул, медава меояд пули инаиш фалон пул, пули боло бурдан фалон пул. лифти дохил пулаки аз як сомонӣ. лифти дохил агар хоҳе ки ба лифт биромадан, ренгиниш бо дар дуюм этаж аст, сеюм этаж, дуюм этаж аст. барои бировардан ба лифт як сомонӣ, ё 50 динам буд, ё як сомонӣ. пули лифт як сомон, пули укол фалон, пули давлени чен кардем, пул то оператсия биромадан, яъне ки фақат пул кандан. медонистанд ки духтуро вақте ки баъд аз ҷарроҳӣ фаҳмиданд ки инсон раг аст, и долга намеравад, як муддат вақт дора, халос, то охирон як ҳафта монданша, фақат ваъдае ки хуб мешавад, пула биёр, инаи дорура бихар. мо ба фикрам ки ҳамонҷо як аптека харидемда. тамоми дуруни қарз омадем рафтем, ҳамаи ҷо аз тамоми шинос пул гирифтагием. охир да 4-5 рӯз монданда мегӯяд ки падартон раг аст, намедонам чанд қаймро мебинам. эй инсон, ҳамин инсона ту медонӣ раг буд, ҳамин хел аст. ту ин қадар пуле ки ту аз ма талаб кардӣ, барои чӣ ту ҳамира пештар нагуфтӣ ки ҳамин инсон раг аст, и дигар чора надора, ира мо метонем ки хай ҳамин як дору дармон карда камтарак бестем, лекин намедонем ин чанд рӯз места, яъне чӣ кор мекунем. чӣ ба ин ҳамира шумо тонаму рӯза нагуфтем? медонистанд ки одам унамо инсон ҳамин 2 моҳ зиёд намеравад, медонистанд ин чиза, не ки то охирон капека кандана дидан, дигар мо фарад тамом шид, тамом кардем, нест дигар. баъд гуфтанд ки раг аст. то анаму вақтаку духтур нагуфт ки ҳамин раг аст, касалиш раг аст. гӯи чӣ намекунад, соз аст, оператсияш хушрӯ гузаштагӣ аст, ҳамаш соз аст, фақат дору дармонуша кардан дар кор соз мешавад. пули духтур и, пули нигаҳашрӯ, пули наиш, пули навш, пули дигариш, пули сеюм, пули ҳафтум, пули ҳаштум, пули наҳум, фақат пул те, пули палата те, пули духтур те, пули як инсон нигоҳ, пули дежурни мекардагӣ, пули ӯра спирт қати таноша тоза мекардагӣ, пули ӯ. ҳамин қадар кандан ки дидан ки дигар охирда талаб мекунад, айдаҳаншон биромадагӣ чиз ҳамуҷа шида натонист, яъне дер кард, 4 соат 5 соат. ма пул мекова, акам пул мекова, модарам пул мекова, апам пул мекова. дид ки як чиза меган 5 соат 6 соат пас ҳилламро нимиши ҷиро шида истодааст. фаҳмиданд ки духтуро дигар аз ино пул гирифта намешавад, банкрот шид, Аллоҳу акбар, тамом, ин оила пиздец кард уже. баъд чӣ кор кардан? гуфтанд ки касали рагай бигирем бирем. овардем хонада, як ҳафта нагузашт, байн рафт. яъне то ҳамун рӯза
духтурҳо яъне беморро ба бизнес табдил доданд, ба бизнес канданд то охирон. То кадом варианте доред ту қарз дамедрои мекананад, мебинанд ки дига ту оварда наметонӣ, баъд мегӯянд хай биги бира касалтанӣ намешавам, мемира. яъне ки тиб куҷо шид? тиби тоҷик чаро тоҷик бизнес шид? чаро бемории тоҷикистонӣ бизнес шид? чаро мурдаи тоҷикистонӣ бизнес шид? ин чӣ сиёсат аст? ин чӣ сиёсат аст? куҷо рава тоҷикистон ба пеш? ба гуфти Раҳмонов куҷо рава? куҷо пеш рава? тоҷикистон ба пеш, ба пеш, ба пеш. куҷо пеш рава тоҷикистон? мо чӣ дорем? ба чӣ метонем пеш бирем? мо илм дорем, мо беҳтарин мактаб дорем, беҳтарин фарзанд бировардестем ки фардо тоҷикистон ба пеш меравад. мо беҳтарин медитсина дорем ки имрӯз мо битонем як инсон бияд дар тоҷикистон табобат биёва, намедонам тоҷик. мо ба чӣ пеш мерем? ба каду? ба бодринг пеш мерем? ба чӣ мерем пеш? куҷо пеш мерем? мо куҷо равем пеш? кадом тараф равем? дымдими куни Раҳмонов рафтан, мебахшед дӯстои азизмон, ин пешравӣ нест. дар кӯча 4 қават гил шинондан ин пешравӣ нест, ин ободӣ нест. дар дохили балниса бемор ховай, бемор ҳамроҳи худаш печкаи электрикиша меёрад, дар уҷа мезана, бемор гарм мешавад, пули свет меспорад. тоҷикистон ба пеш? куҷо ба пеш? кадом тараф ба пеш? ман мефаҳмам ки ҳар як тоҷикистонӣ дар медицинаи тоҷикии мо рӯзшзадагӣ аст. ҳар яктатон. яъне ҳар яктатон як ганам хел проблема, як мушкилӣ, як ганам як ҳола аз сартон гузаронидагие. ва не ки ту аз ҳамун балниса биромадана духтура қурат кардагӣ. вақте ай балниса биромадем ки хона омадем ки мо фурӯмӯш кардагим. Аллоҳу акбар. падарои мо, акои мо, калонои мо дар қисса ин чиз нашиданд, накофтанд, гуфтанд чӣ ба? фардо ҳамсоя рафт ҳами аҳволда, бас фардо дигар ҳамсоя рафт, ҳамқишлоқ рафт, ҳами пушти дари балнисаи нами хел аҳвол аст. аммо мардуми мо то ай дари балниса биромадана ира чораша дидан дар кор. ай балниса биромад ку Аллоҳу акбар, фурӯмӯшиш кард рафт. даҳани дари балниса да мешина, як ду та дига садақа пирсида истодааст, садақа мета, мега худованд дигар рӯз монда ҳамиҷа назана. Аллоҳу акбар. Не, мезани ту дар уҷа. ту мефурад, намефурад, ту мезани дару балниса. ту гов та фурӯхтӣ, мошин та фурӯхтӣ, намедонам телевизор та фурӯхтӣ, ними чизи хона та фурӯхтӣ, додӣ. ту бидон ки боз агар як касалӣ дига шавӣ, бо ҳамун пула метӣ, бо боқӣ мондаша мефурӯшӣ. ҷон саломат боша, бо мехаремаш. ҷон салом. Не, бояд мо медитсинара бояд мо дуруст кунем. мо бояд талаб кунем аз ҳукумат ки инсон, ин чӣ медитсина аст? ин чӣ медитсина ҳаст? ин медитсина аст ё ягон ғоратхона ҳаст? чаро палатаҳо пулакӣ ҳастанд? чӣ ба дар дохили палата ту ягон ҷиҳози тиба нест? дар уҷа нест, тиб нест ягон ҷиҳозш. на уҷа матрас аст, на одеёл аст, на як чиз. куҷо шид ин чизо? на отопление кор мекунад. мебахшед, имрӯз духтур ӯзира пул партофтагиянд, дусе бизнесмен, яктиш духтурай ӯзи харидиян овардиянд, дар дохили балниса кабинет аренда гирифтагӣ аст, платни шидагӣ аст. ӯзи медрои платни, марҳамат, платте корта буд мекунад, печатка мезана, меравад, мебинад, мегӯяд сӯзай ёки безебай бира фалон духтур. ӯзи
моликияти шахси як духтур аст. фора мешина кор мекунад, на фора намекунад кор. лиш ба аренда бита ба авлоди Раҳмонова, ба домоди Раҳмонова аренда битан, аренда. вале шунавидам ки домоди Раҳмонов крават овардиаст, балнисоро дурунша ремонт кардааст, чӣ кор кардааст, сафеди краска кардааст, крават задааст, кравато платни. мерай платни, пул меспори, як рӯзаш арендада мегирӣ, зиндагӣ мекунӣ. аслан ин чӣ аст? Аслан чӣ гап аст? ин чӣ медитсина аст? ин чӣ тиб аст? як уколу 2 сум 3 сум дорута худат мехарӣ, балинса рафтагӣ, хов дар балинсаи дорута худат мехарӣ, миёрӣ, медсестра мея укола мезана, пулша мегира мерава. хуб, салом алейкум. ана рашт وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. сиҳат саломат آخر бошед. شد خوبی سلامت شدم. алҳамдулилло. бародари азиз, мавзӯи мо имрӯз мавзӯи медитсина, тиби тоҷик аст. страховкаи медитсински мо куҷо шид? Куҷо шид? Чаро мо ҳадди ақал дар балинсаи мо койкамон бепул нест бирем хов равем? яъне скоримон бепул нест, биёя пул мегира, уколош пулаки ҳам آخه همون سکاری باشه که به پل بیایه بگیره. یاد سه تنگه نشکستگی سکاری کردن. не миёя ҳасиятата дорем. мо шаҳра дар назар дорем, миёя платни аст. شما شهر در نظر دارید. қишлоқ районора намедонам, нест дар райони қишлоқҳои чизо вуҷуд надорад. яъне худи шумо дар медитсина, яъне ҳами тиб, духтур ягон кортон фуромадагӣ буд? хуби бародар рафт. салом алейкум Умар. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. ва алейкум ассалом. умедворам хубу сиҳат саломат бошед. Alhamdulillah, shuma so'z hastayam Ostanayev. ташаккури зиёд. кори шумо ба Гарибиёда мӯи сара сафед карӣ мегӯм. аки дигар гуфти ҳамун гапҳо, и мардум қатӣ ришам сафед шид, мӯи сарам сафед шид, ҳама сафед шид. Ҷавонӣ рафт. ҷавонӣ рафт. худи кори шумо дар медитсинаи тоҷик фуромадагӣ аст дар Тоҷикистон? биё гум ками Тоҷикистон така. чӯ гадӣ бародарам? хуб, баҳрҳол саломат бошед. Умар озодӣ, салом алейкум. озодӣ, салом алейкум. ишам паред. бародар Парвиз, чӣ гап аст? ино хечон рафтестан ё ки ҳамин хел ягон секунд мондагӣ аст ки ино парвоз кардестан? чӣ ҳолат аст аслан? ҳамаш хуб? ки инсоно ҳам 2 секунд мешаванд мепаранд. барои ҳамон ана пурсидам. 1 минут илтимос. салом алейкум. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سیدی خوبی نکرد سلامتیتون بخیر. ташаккури. умедворам ки шумо хубу сиҳат саломат бошед. نه خو خیسم درآمدم برای медицин گفتیم برای بالنسا یعنی барои медитсинаи тоҷик, тиби тоҷик куҷо шид? яъне кори шумо ғалтидагӣ аст дар тиб? بله بله чӣ баҳо метед? مقصد ما اجیت کمزواتی برای اپراتsia غلطیدگیم اما دستی ما را گرفتگی نیستن. وقتی که انسان باید کمزوات باشه از طرف دولت باید کمک شود. همه خیلی سخته. шумо дар бораи медитсински страховка хабар доред ки медитсински страховка гуфтани чиз аст? میدونم یعنی چی است؟ страховка برای همون انسانی هست که کمک میرسونه به همون چی آدم. медицински страховка чӣ аст аслан? чӣ маъно дорад ва бояд дар куҷо чӣ хел истифода бурда шавад? دولت بیماری دولت اسپید بدن. ура чӣ хел мегирӣ? чӣ хел харидорӣ мекунӣ, фурӯш мекунӣ? чӣ хел аст системаи медицински? ایشان نمیدونم هم قشنگ میدونم که دولتی کسر اسپید دولتی بیماری باشه همون چیز ده فایده میاره. ببینید که امروز هموطنان عزیزم
ҳатто ки мардуми мо намедонанд ки медицински страховка чӣ аст ва уро чӣ хел истифода мебаранд ва чӣ хело гирифта мешава, аз куҷо мегирӣ, чӣ хел харида фурӯш дора, ӯ чӣ аст аслан, ӯ картошка аст, пиёз аст, коғаз аст, ӯ бояд чӣ хеле боша. ҳатто ки дар ҳамин чиз надора. Ҳозир ҳамин бародарам ман пурсам медкнижка дорӣ? Бародар надора. Дорӣ бародари азиз? Медицински книжка дорӣ? яъне болезниҳо карда мешавад, кадом ӯ колора гирифтагӣ ҳастӣ, хулас кадом сол кадом вақт чӣ касалҳо шидагӣ ҳастӣ, анхели медицински книжка дорӣ ки навиштагӣ бошад болезни? Не акаҷоне ки медонам ки ай соли чанд касал шидагим, не ки надорам. ва пеш чӣ хел пешрава дар ҳолате ки як оддитарин чизе ки медицина ҳамаи инсон, ҳамаи оила, ҳар як инсон ҳар як сол ё ки 2 сол дар як бориш набуданда корш дар уҷа меғалтад, ё ки табобат шава, ё ки гӯем ки осмотр карда шава, намедонам ё оператсия мешава. Хулас ягон инсоне нест ки дар соҳаи медицина корш нағалта. Яъне чӣ хел шумо ман нафаҳмидаистам. Не ӯ фақат мегӯяд Тоҷикистон ба пеш, ҳамун семияи хича мегӯяд ба пеш. Ин мардум ба кун задагие. Медицински страховка чизе ҳаст ки яъне ки шумо страховка мекунед. Хитона мисли страховкаи мошин аст. Шумо моҳона дар уҷа пул меспоред бо мутобиқи наму шарт шароити ҳар як шаҳр давлат барои худаш. Яъне моҳона аз оилӣ ки шумо шояд ки 20 сомон ё ки 25 сомон мегардонанд барои страховкаи медицинатон, мисли ки страховкаи мошин ворӣ. Дар ҳар ҳолате ки мошин агар ягон ҷо зада шава, ягон аварӣ шава, ягон ҳолат шава, яъне ки страховка платит мекунад. Страховка платит мекунад. таъмири мошини шуморо страховка платит мекунад. ҳамин хел аст. Медицински страховкаш яъне шумо саломатитонро страховка мекунед. ин маҷбурӣ аст дар тамоми давлат. Вақти кордромадӣ страховкаи медицински оформид мешавад. Вақти ту ҷо существовать кардӣ оформид мешавад. аномад моҳона иҷои корот мисол нами ставкаи нами давлати мо шояд $30 бошад. моҳона $30 ай оиликат мегирад. ҳар ҳолат, ҳар рӯз, ҳар шаб, ҳар абед, ҳар бега, ҳар рӯз ки касал кишидед, шуморо бепул табобат мекунад. Дурӯға дар давлати мо несте. Дар давлати мо хеле несте. Буд охи дар давлати мо. Ин чиз буд нест, не буд. Ина Фарухам омад, Фарухам қабул мекунад. Ма акаҷон ай соли медонам, ахадам чанд бор касал шидагим, несте, мо надорем. Вақте ки мо чӣ мекунем, мега чӣ бориш мекунем. Бародар, ин чиз буд, будагӣ чиз аст. Ин чизе ки набошава, мо нао биёремаш дар инҷа бигем ки ин чиза мо бояд бикунем. ин дигар гап аст. Не ки он чизе ки буд дар Тоҷикистони мо медицински страховка. мо бепул моҳона пул меспоридем. Падарои мо не ки ҳамин чиз куҷо шида аз нигоҳи шумо? Куҷо шиди чиз? Эмомалӣ ай байн бурда шохта. خب فاروق سلام علیکم. یعنی فکر نظر شما؟ علیکم السلام. سلام و درود به تمام مردم مبارز. درود خدا بر شما. امیدوارم که خوب و صحت سلامت باشین. سلامت باشین. آزادی به عزت امان. آزادی بابای دانا مبارک شوه همه. مبارک شوه. خب برادر عزیزم، موضوع ما موضوع مدیسینا، طب است. کجاشی طب تاجیک؟ طب تاجیک به خاک یکسان شده است نایف. چی خیلی آبادی میگه که امام علی؟ این آبادی را نمیبینید؟ آبادی باشه. نمیبینید میگه که؟ نیست یگان آبادی. آبادی خودشون دای برای خودشون همه شرایط مهیا کردگیان. ما دمیست برای خودشون همه چی است. اینجا همو یک برادر است، اوانگارد با پیش، برادر اوانگاردیمون هم اومد اینجا. برادر عزیز ببین در تمام دنیا یعنی که страховка است، یعنی که страховкаи медицински и маҷбурӣ ба ҳар инсон яъне ки ҳаст. дар ҳолати бекорӣ шумо давлат платит мекунад ира, дар ҳолати кордромадии шумо худтон платит мекунед. давлат аз налоги шумо платит мекунад. дар ҳамаи ҷо ҳаст. чаро имрӯз тиби тоҷик ба бизнес табдил ёфт? чӣ фикр дорӣ худо? хай вақте ки ҳамин оиларо ҳамин ҳукумат як оила руководит кард, мисол хеши худша хисрбачаш ҳама
ҳамин поле ҳамин сохтор дар дасти як оилае барои анаму чӣ хеле фораш мекунад ӯ моро одамам ҳисоб намекунанд ина мебира балинса як корот биғела тамом агар бубинанд ки мисол ягон пул мул дошта бошӣ сразу айқафот мешаванд медаванд духтурҳо ҷияни фалоняй бачи фалоняй гуфта дар болои сарат туб мешаванд не ки агар ягон камбағал бошӣ ягон пул надошта бошӣ ки мурда дар онҷо мепуса як касои буд намешавад خودی شما کارتون غلطیدگی است در بالینسا чанд боро ғалтидагия инами қадами дуромадагӣ چی روز ایسرتون گذروندین همراه پدر مادر بسیار اکا دودر از شما کلانو چی روزها را گذروندین همون شب و روز ҳамун шабрӯз бовар ки ҳамин фикр мекунӣ девона мешавӣ ман мисол бародарам дар балинса ғелид рафтем ҳамин сок инам чӣ хел сок меҷафанд ку нам ки ранги худат нақл кардӣ умума анаму хелда мисол то ҳамин пула тамом шудана بعد از همین کار ایسر شما گذاشتن یگان با فکر کردین که باید ما این تیبا تغییر بدیم ба фикр намекунӣ ох ҳамин мусулмон бошӣ дар ҳамин вуҷуду заҳраи имон боша фикр мекунӣ شما یگان بار تصور کردین که تیبی ما یعنی که تیب است تیبی ما بگیم که یک مثل یک همین دزدی کیسه مردم شدگی است یعنی که میرای کراوات پلاکی یعنی چوینیکت پلاکی زمستان روی پیچکت همراه خودت میگیری میبری پولی سویتا بسپر میگه همه چیزا بگیم یک با یک بیزنس تبدیل دادن وقتی که شما در اویلتون یگان تا страховка медицинский ندارین یک بار تصور نکردین که ما کجا رفته ایستادیم کدام سمت رفته ایستادیم باید ما را تغییر بدیم باید ما را بجا بیاریم یعنی که باید را کی بجا بیاره امام علی بیاره یا که مردم بخیزه میتین کنه طلب کنن این چیزا از تیب از امام علی نه از تیب ببروین طلب کنه که کجا هستین شما چی به پلاکی است چی به کجا شید که медицинский страховка در کجا است میدونیم برای چی медицинский страховка نمیکنن برای که انسان که بیکار موند از نالوگ انسان باید اتوماتیک در سایه مدیسینه باید دولت پلاتید کنه برای که مردم ما همش کلان با بیکاری حساب میشوند با بیکاری حساب میشود یک اویله یک آدم دو آدم کار میکنه دیگه موندگی 8 9 نفر در بیکاری داخل میشود اما پولی او را دولت نمیخواد پلاتید کنه страховка مدیسینش تاجیکستان با پیش میگه امام علی همین خلاص همین کلمه است و این اوانگرد دیگه میگه تاجیکستان آبادی را ببین گل کاری را ببین آبادی در گل کاری است یا که آبادی در سالم بدن مدیسینه یا که مکتب است در چی است اصلا ما چخیل میتونیم پیش رویم تاجیکستان با پیش امام علی در دستش بادرنگی کلان میگیره صورت میگیره کدوی کلان قطعی صورت میگیره خربزه و تربز قطعی صورت میگیره که این سزونی است یا ما یک نیم بعد این خربزه میروه تربزه میروه بادرنگ هم تموم میشه پمیدور هم تموم میشه همین چیزا قطعی فقط بهار و تابستون در میبره امام علی سلفی میکنه میگه گل کاری آبادی را نمیبینه نه که نمو علم داریم نه تیب داریم همه چی کو ما چخیل به علم به تیب پیش میره اوانگرد کجا شدی اوانگرد آقا که هستانایو آمی آلانگا دا بگو که دا برنامه آقا که گاب زد شرفدین گاب زد بگو یا بخچه دا اوینا ببینه و بعد مدارو را تحقیق کنه وقتی کامرش گریون کس راز اکش ما سرعت چاوسپید کم گرفتم نه او چی نکنید تحقیر نکنید این انسان نه ما تحقیرش نمیکنم برای که مدارو را نگه ساگ بورش مومه جا که خودش تحقیر میکنم بعد دامو را میگه تحقیر نکنیم هیچی گم ندارم برادری بعد در باره بالنیسا ما گام میزنم بالنیسا وقتی که مو کامزواتیم وقتی که مو یک دقیقه همه حالتی که شما بالنیسا دا زدین دیدین همین روزا پدرتون هم دید همین روزا چند بار دو بار نه چند بار در عائلتون همین چیز شد یگان بار تصور کردین که باید ما این تیبا تغییر بدیم ما پدر ندارم ما مادر دارم یعنی که مادرتون یگان بار تصور کردین که اکا داری اماکی اخوی خولا بی خیلی چیزو داری اکا شگرونه خدا اکا هست مقصد که نه که همین چیزا جوش بودیم نه که بالنسا که میره و چیزت کار نمیاکا جون همه خیش تبارو یا چنبوری دارم بالنسا میزنه همه احوال یگان بار یگان کس در فکرش بود که باید ما یه چیزا تغییر بدیم
بله همه چیز بده نه که متاسفانه بالینسا همه غلطی و چیز کار نمیاد کجون فکرتان کار نمیاد که تغییر بدیم بعدی برامانه مثال نه باید فکر تا کار میاد وقتی که کار است یا که نه همین چیزا که باید ما طلب کنیم نه. ما اکاجان آدمای شدیدم که اینوالید بدن دستشون شکستگی قوا داشتن یعنی که страховка شما میگین رومادگی بود страховка میگه کارت نمیاد رول دا میگه سوم میگه اکاجان یک минути тоҷикистон салом алейкум навиштагӣ ҳастед тоҷикистон фикру назари шумо дар бораи медицинаи тоҷикистон куҷо шид ин медицина тоҷикистон салом алейкум як бор дигар бародар тоҷикистон набошад студия мебурорумтон то ки дигар суҳбат надорем шумо хуб тоҷикистонам мебурорем фарух бародари азиз фикру назари шумо дар бораи медицина бояд мо чӣ кор кунем чӣ фикр дорем чӣ кор бояд кунем хомӯш местем ё ки гап занем тағйир битем бояд мо системаро ҳалиш кунем мардум бояд бихеза инқилоб кунем бояд инқилоб тамом яъне мо сад система дига надорем бибида мо сад система дорем аз системаи ҳарбӣ саркардагӣ бигӯем ки то системаи илму маорифу медицинаву вағайра 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 тиби таҷовузшуда тибе ки таҷовуз шид дар тоҷикистон хуб кадом як соҳаша мо бояд иваз кунем ҳамин тиб бояд иваз шава ё ки не ҳамаш бояд иваз шава ҳамин система полни нами хонара мехари хони кӯҳнара полни рост ремонт мекунӣ ку системаи отоплени системаи охлаждени системаи свет кабел мабел ҳамина пок гиза айнол бояд ремонт кардан дар ку ягон системаш ба кор намеояд ҳама системаш барои кисаи худшона барои ҳамин чорта хеш тавори раҳмону файдига барои ман ту ягон фоида нест барои халқи оддӣ ягон фоида манфиат намеорад аз тиби тоҷикӣ розӣ ҳастед шумо ай киҷо розиём ҳазор бор норозиём ташаккури зиёд бародар фарух ана бародар як минут илтимос аз тиби тоҷик шумо розӣ ҳастед миллион бор розӣ нестам барое ки ман 100 боро дар балниса ғалтидагим кор чӣ бояд кард чӣ бояд кард бояд ки ҳамин калоншона решаш ҷидо кардан дар кора яъне ки ҳамин хоини миллата даф кардан дар кораи тоҷикистон ҳама чиз тағйир меёбад бародари хоби салом алейкум як дақиқаи хобиро нобия ки аст ноби хоби ноби салом алейкум салом алейкум бародари азиз бале ноди саломи худро ба ҳама ҳамҷорон мерасонам ва баъдан ба моҳи шарифи рамазон ҳамаро муборакбод мегӯям худованди илоҳи дуои моро ба даргоҳаш қабул намояду моро аз ин золимон озод намояд дар ин моҳи шарифи рамазон ташаккури зиёд бародари азиз ки шумо дохил шидин мо як чанд саволам дорем раҳмат оиди медицинаи тоҷик чӣ гуфтани ҳастам хеле коста аст ҷудо ҳам коста аст гуфта метавонам чунки ман тӯли 4.5 сол мешавад ки дар олмон ҳастам ва тӯли 2.5 сол аст ки дар медицина олмон кор мекунам мехонам ва кор мекунам дар ин ҷо гуфта метавонам ки разницааш яъне хеле калон аст хеле калон аст чунки ман худам соли 2016 дар қараболо дар шаҳри душанбе оперировать кардан мана онҷо ба ҳамон 2 ҳафта ман бояд ки дар онҷо яъне мехобидам шароит умуман нест яъне ҷои гӯем ҳамон банё ё ин дигар ин як даҳшат аст яъне шахсе ки 2 ҳафта ё ин ки тӯли 1 моҳ бояд дар ҳамон балинса яъне хоб шавад чӣ гуна бояд худашро нигоҳбин кунад яъне аз тарафи чӣ хел гӯям тозагӣ дигару дигар умуман шароит нест яъне мо хуб кардем мо палатаи шумо платни буд ё ки аз ҳисоби давлат бале не аз ҳисоби давлат ман ягон чиз дар он ҷо қабул накардам ман бояд ки ман мушкилот бо роҳи нафас доштам бояд ки он ҷо яъне оператсия мегузарондам чӣ хел гӯям дар тоҷикистон ҳамаи мо медонем он ҷо фақат кори чи аст шиносбозӣ бешиносбозӣ ягон кор пеш намеравад он ҷо ба ҳамон главврачи ки он ҷо буд шиноси мо буд аз ҳамин лиҳоз
моро яъне беҳтар нигоҳ мекардан, яъне аз қафои мо нигоҳ мекардан. Агар шахсе онҷо биёяд, яъне ягон хеш табор чизе надошта бошад, ягон кас ҳатто як бор онҷо даромада пурсишам намекунад ки ту чӣ ҳол дорӣ, пас аз мисол ҳамон оператсие ки гузашт чӣ ҳолу, яъне ба чӣ ҳол аст ҳамон патсиент. ягон кас بعد از пурсишам مادر عزیز ببینین بعد از دیدنی که شما مثال دیگر دولت ها را تیپ شدیدین یعنی مدیسین دیگر دولت ها را وقتی دیدین خب برمیگردیم با تاجیکستان شما تاجیکستان هم مدیسین شدیدین اگر همون مدیسین تاجیک به همین 100 بال باید بها بتین یعنی چند بال بها میدادین با 100 بال اگر بها بتیم یعنی مدیسین را باید با 100 بال بها بتیم 1 بال 2 بال 100 بال 80 بال چند بال بها میدادین مدیسین تاجیک چند ارزش دارد агар гирем мисол фақат ки духтуронро агар як тараф гирему ва тамоми кулли медицинаро як тараф гирем, ба кулли медицина ман мумкин ки ягон 10% аз 100% дода метонистам, аммо барои духтуроне ки ҳастанд аз лиҳози духтурон мо хеле шахсони хуб дорем, донишманд дорем, аммо мушкилоти мо дар чи аст ки мардум ба реформатсия муҳтоҷ дорад. яъне без реформатсия инҷо кор намешавад. Ҳама гушна ҳастанд. Барои чӣ? Барое ки маблағи кофӣ нест. Маблағи кофӣ ки намегиранд, аз ҳамин лиҳоз фақат кори онҳо чи аст? Аз патсиентҳои бечора пул канда гирифтан. Ҳамин хел пеш мерад. Ман тӯли 2.5 сол аст ки дар чанд больницаҳои Олмон аллакай кор кардам бо духтурон, бо яъне бо духтурон ҳамин тараф ва кор кардам. Онҷо маълум ҳаст ки мисол дар Олмон чӣ пешрафтааст, ҳамин медицина пешрафтааст, яъне аммо духтуроне ки инҷо ҳастанд без таҷҳизот, бе дигар чиз кор карда наметавонанд. Мо хеле духтурони беҳ дорем, яъне беҳтар аз Олмон ҳам дорем гуфта метавонем, аммо мушкилот дар ҳамин аст ки якум ки мо бояд ки страховка ҷорӣ кунем. Без страховка намешад. Тоҷики мо чӣ кор мекунад? Тоҷик ҳамин кор мекунад то ин ки ҳамин ягон ҷош акор намонад, духтур намерад. Барои чӣ? Барое ки пул надорад. То ин ки ҳама дандономо пусида наравад, пеши стоматолог намеравем. Барои чӣ? Барое ки рафти пул. Ин ҳамашро система дар кор аст. Системаи тиббиро иваз кардан дар кор аст. Системаро монем ҳамун якумаш ки ин полне ҳамин вай свижение власти кардан дар кор. Баъд аз вай реформатсия як бор дига як дақиқа як бор дига акса болои экран бёред. Раҳмонов инаҷа духтур аст, бениҳоят як сатҳи баҳои баланд метия гӯем ки медитсинара мега бисёр хуб аст медитсинаи тоҷики мо. Ва чӣ маҷбур мекунад духтурои моро ки аз мардум пул гирад? албатта ки оилики ки ҳамон оиле ки дастойне надоранд, мисол дар Олмон духтурон ҳам оиле ки баланд доранд ки ҳама кӯшиш мекунад аз дигар давоҳо омада инҷа кор кунад. Лекин дар Тоҷикистони мо ҳамин нест. як чиз дигара бубинед модари азиз, яъне ки духтур беғарз аз оила гирифтани худаш бояд ба сардухтур боз гӯем ки моҳона бояд долия спора. یعنی یک دکتر باید با سردکتر دا دولیا سپوره. سردکتر با بالاترش دا بالاتر جمع کرده در مینیستر همه همون پولو را جمع کرده برای مینیستری را خریدگیش باید با امام علی دولیا بسپوره، یعنی بالای بالوده. همین سبب نمیشه که از نگاه شما همین دولیای امام علی مردم مجبور میکنه این شیشه جقیده میاد، آخر دکتری عادی مجبور میشه که از پاتسنت взятка بگیره و مثل گاییای تاجیکستان وری باید هر سمینش ده فلان پول باید начальник смена да бития، начальник смена бо начальник калон да бития، начальник калон да калон амта. ҳамин нафси имом али фикр намекунен, маҷбур мекунад ки то ки духтурои оддӣ аз мардум пул ҷамъ кунад, пул бигирад. خیلی اینجا با علاقه کروپسیا دیده بشود، چون که میدونید چند نمودی کروپسیا هست. همون اساسی کروپسیا ما همین مشکلاتش یگان دولت به کروپسیا نیست اولش، اما همین آلمان با هم درجه کروپسیاش هست. لیکن چند نمودی کروپسیا هست، اما با همین основной کروپسیا که از پایان به بالا میرود همین از مشکلات. یعنی در اینجا مثال در آلمان خاطی اپلای چی باید میگه یگان دکتر یگان وای مثال главврач دیگر پول در دست نمیگیرد. یعنی همش طریق استراخوفکا اپلای. اگر همون مینیستری بگیم امی تیپ اگر که با
$1 миллион, $2 миллион вазифара нахара, баъд аз Эмомалӣ даму пула дода нахара, баъд аз ӯ пула аз табибон, аз главврачҳое ки дар балинсоҳо таъин мекунад, аз оно бо и долия нагира. ӯ главврач ки дар ӯ ҷамъ мешава, поёна наҷиқа ки мисол сменада фалон пул, ман доказат дорам ки сменашда духтур мебирояд, смена охири сменада бояд ҳамо болода пул биспора. байнахел тапичка мегарда худашо, не ки аммо сменашда пул меспора. ҳамин коррупсияро аслан ҳамин Эмомалӣ ҳамин система қатъӣ агар ҷорӣ накуна, ман фикр кунам ки ҳамин духтурам то ин дараҷа бигем ки чӣ намешава ки аз тамоми мардума гӯем ғорат кунад. Хай бигирам, шояд ягон вақт як каматум шояд бигирам, не ки итари регулярно гӯем ки ҳамин ки салом алейкумаш ки дигар ҳамо пул қатъӣ шидагӣ, ман фикр мекунам ин ҳамо нафси Эмомалӣ аст омада дар сари ёзадагӣ аст. Бале главный ҳамун проблема ин ҳамун чӣ хел гӯям, ҳамин дарахте ки шинодем, ҳамин дарахт каҷ ки баровар каҷ ки рафт дарахтро ки ҷанг намекунанд, ҳамун соҳиби дарахтро ҷанг мекунанд ки ҳамин дарахта рост шидон, чӣ ба чӯб намонди, рост нашуд. Инҷа ҳамин мушкил аст. Яъне ҳамун президент ки чӣ хел ки контролировать ки кард, ҳамин хел поён кор мерад. Тотальный контроль дар кор. Вақти контроль нест, коррупсия якум ҷоба меистад, аз куҷо беҳбудӣ мешавад? Мардуми мо ҳамаашон вирусзадагӣ шудагӣ, монанди ҳамун компютер ки вирусзадагӣ аст ки аллакои дигар понятияшон дигар чида намеравад. Ҳамун полный без реформация, бе ҳамун антивирус аллакои мардуми мо пеш намеравад. Ну ҳозир мешава ки ҳамин системаи ҳамин медтиби Тоҷикистона иваз карда мешава? бовар агар шумо мебуден вазири ҳамун тиб, яъне чӣ корҳо мекарден дар ӯ? бовар кунед 100% мешавад. Ман чӣ хел ки гуфтам, духтурое ки мо дорем, ин хел духтуро дар Германия ҳатто нестанд. Мо метонем тибамона пеш бурда. Самое главное мо ба фикри ман дар ҳамин аст ки чӣ хел ки шумо пештар қайд кардед, ҳамин страховка чизи хеле хеле хуб аст, чунки страховка ба ки ҳамин ҳар моҳ ки аз сари ҳамон оилӣ ки кам ҷудо шудан ки гирифт, страховка ки бошад, любое время ҳамун патсиент рафта муроҷиат карда тона духтур ба мисол ҳамун аз тарафи страховка ки вақти маблағ ки ҷудо мешавад, вай автоматически банк да счёти банк да мегузарад. Страховые компании ҳозир манам ҳам хел зиёд ниятто дорем. Ҳозир Тоҷикистон равам ман, страховая компания кушоям, камтар калонтар ки шуд, пага мебиёд духтари Эмомалӣ, бачаи Эмомалӣ мегирад. Ман чӣ кор кунам? Мо ҳичи пеш бурда наметонем. Мегӯянд ки нест ҳамин одамое ки мисол пеш бурда Тоҷикистона метавонанд, нест. Ҳаст, мо ҳастем, хеле шиносоем аст, хеле дигар шиносоем аст ки дар Олмон ҳастанд, метонем ҳам хел фикр, программаҳо, чӣ гуна программаҳо фақат ки ҳамин Эмомалӣ ки нест ки шуд, бовар кунед тӯли 10 сол Тоҷикистон дигар мешавад. ҳам медитсина, ҳам соҳаи маориф, ҳамаш ба ҳаст одам. Фақат ҳамин бояд мардум бедор шаваду каме ақлаша кор фармонад. Барои ин чизҳоро фаҳмидан ман аз синни ҳамин 11 солагӣ ҳамин чиза аллакой фаҳмидам. Ақли бисёр гуфти гапо вундеркинд бояд набошад, одам фаҳмад ки дар чӣ ҳолат аст ҳозир мардуми тоҷик. ташаккури зиёд модари азиз барои суҳбатҳои хуби шумо ки яъне як модаре буд ки яъне ҳам Тоҷикистона дидагӣ буд медицинаша, имрӯз омада дар Олмон гӯем ки медицинаи Олмона дида ва баҳо додан. Бовар кунед медицинаи тоҷик 0% аст. Ам як чиз дигар қайд кунам боз. ҳамин дарди ман дар чиз аст, ҳамин медицинаи тоҷик ва асосан ва баъдан ба ҳамин системаи ки Раҳмонов дорад. Соли гузашта падари ман худораҳматӣ аст, ҳамин касали коронавирус гузашта, ҳамин рамазони гузашта ба вақте ки вайҳо дар балница буданд, ба ман хабар надоданд ки вайҳо касаланд. Вақти ман занг задам, вайҳо ҳатто бо ман суҳбат карда наметонистанд, нафас кашида наметонистанд. Ман то он дароҷа ҳамин хел асабонӣ шуда гуфтам ки магар шумо ба кислородная маска бахшиш, намедонам тоҷики фати чӣ мешавад, ҳамун кислородная маска нест, одам ба як азоб нафас мегӯяд ки духтарҷон нест инҷо. Ба ман модарам ба занг задам, мегӯям як кислородная маска наход больница надошта бошад ки ин Олмонда самый дешёвый чиз ҳамин ҳисоб мешавад. Мегӯяд ки нест, одамо
мегӯяд одамо рафта кислородная маска баллон аз ким кадом аптека заказ карда бечора мардум харида оварда аз пушти дари больница кислородная маска дошта. Какая медицина здесь уже говорится? Что вообще за медицина? Инҷа баки кислородная маска одам рафта аз ким куҷо баллон харида биёрад. Это уже ни в какие рамки не входит, извиняюсь. бале барои ҳамаам мегӯем ки тоҷикистон медитсина надорад. вақте мо ин суханҳоро гап мезанем ки тоҷикистона камбудӣ шавад, дар тоҷикистон дар телевизионҳо дарав як барнома месозану 4 та беақли дигара мешунонанд ва беақло мебуранд, мегӯянд ки оно да хориҷиҳо пул метиҳанд. ина дорӯи шукрона кунед. дар 4 беақл да пул метиҳанд, мешунонандшон дар ҳамунҷа хичон ба пул фурӯхта шида. баъд моро мегӯянд ки ино аз хориҷ пул мегирану тоҷикистона ганда мегӯянд дар хориҷ шишта. боз мо гунаҳгор ҳастем ки мо аз хориҷ пул гирифта чӣ кор мекунем? Тоҷикистона ганда мекунем. Ман ҳамин ба чӣ гуфтанӣ ҳастам. Дина хеле мавзӯи хуб доштед. Ман чанд бора кӯшиш кардам дохил шавам. Самая моя болезненная тема ҳамин маорифи Тоҷикистон буд. ин ҳоз метавонед ки ҳамон маорифта сразу фикротуна бигӯед модари аз иҷозат. Хуб, раҳмати калон. Дирӯз ҳамун авангард биромад, гуфт ки доказать кунед. Вообще-то агар ки вай коркуни давлат бошад, мардум вай бо ягон чиз доказывать кардан инҷа обязанность надорад. Мо да демократический давлат зиндагӣ мекунем. Обязанности давлат аст ки мо бироварда доказать кунад ки вот вы успокойтесь, у нас есть вот эти факты, доказательства, мана бинед ки чанқа пул куҷо ба чӣ хел рафтаи судааст, чӣ хел ҳаракат унҷа ба шиштааст. Вай мегӯяд ман ба доказать кун. Ҳамун худаш ки уже тысячи одам против ту гап засодааст, ҳамин доказательства мешавад. ина овардам хича ҳамиҷада. ина авангард ба пеш. инаме модар туда гап дора. гӯш кун авангард. Да, ҳамун гуфтаи аввал ассалому алайкум. ва алайкум ассалом. умедворам ҳама каса созаи хубен. ҳами салом алейк нагуфта сразу ҳами гуфти гапҳо айрӯи миллион меҷихти завадитш мекунӣ мегзари мера. бародар авангард ма я салом чие ки алейк намегӯем шумо? бача ма ҳами сари гуфтагием. ака дигар ҳар як каса қабул кунед 300 нафарда ҳамаш да ака дигар хай набудед. барои худат хусусан ассалому алейкум надиста буда пеш монда. салому алейкум. умедворам хубусӣ, саломат, худат, наздикот, падар, модар, ёр, рафиқ, фарзанд, гирда атроф, ҳамсоя, оғил, поғил, гов, мирғ, кичиктон ҳаматон умедворам ки хуб бошанд. ина то ана ки я пара бугу дал чӣ гап задан гира. апай намида гап зай намибад дина. Хорошо. Ман амун вай маорифта чӣ гуфтаем дам? Уно мо апана ақл дора на ҳичи салом та алейк намега ҳич хали инсона. дай фай салом бути. Гӯш ку ту. охай аз салом чия ки алейк намега? ина гуфти гапҳо ҷон тагардам ака астанаев ки мефаҳмидаги инсон хити. гӯш ку модар гап задиса. ҳозир хай модар гапша бига баъд охирда мега саломша. майли гап неста. гап задан гира гӯшш дур. Гапа бисёр намекунам инҷа. Инҷа ҳамун нашёд маориф чӣ гуфтанӣ будам? як дутами гапи хеле хуб доштам. дирӯз гуфтанӣ мехостам, аммо залки пур буд, мана қабул карда наметавонистам. ина маориф, ина илм, ина кӯдако. ина миё. Барои маориф чӣ гуфтанӣ будам? Амис гуфтам барое ки ҳамин ҳолати Тоҷикистон фаҳмидан. ақли гуфти гапо сверхъестественный дар кор нест. ман ҳамин синни 11 солагиам шурӯъ карда будам против ҳамин маълимот ки фақат системаи ҳамин чиза образование защищать мекардан. против ҳамно ман всегда гап мезанам то ин ки донишгоҳа тамом карданам. ҳозир вақте ки мо ҳамин мушкилот буд, ман фақат фикр мекардам ки ҳа Раҳмонов шояд намедонад, ҳамино ҳамин хел кор мекунанд, вай намедонад мисол. Потом аз куҷо ман худам ба аниқ кардам ки во-первых Раҳмонов да гуфти гапо да лампочки чӣ мешавад унҷа намешавад. барои ки ма синни 14 доштем, вақти мактаб буд, вақти экзамено буд, мо бояд экзамен да тайёр шавем. А вместо этого мо рафта якта бино эмомалӣ кушод пеши поёнбар 3 километра кӯдако аз синни 10 сола то синни 18-17 сола пешком даруни хоку чанг рафта аз соати 5:30 саҳар мо хеста, соати 6 бояд мактаб дашавем. аз соати 6
мо 1 соат фақат роҳ рафтагем, бояд ки президент соати 9 ба меомад, қайд ҳамун кушодани ҳамун бино буд, чӣ буд ва ҳамунҷо бале, бояд ки соати 9 меомад. Мо аллакои соати 7:30 кӯдако бо маълимо ҳамунҷо будем. Президент, хай как знаем, он же президент, соати 12 ба омад. Считай, что все дети аз синни 10 сола то 18 сола об нест, ягон чи таъмин нест, ташнагӣ да кӯдако зор шудагем. Ман худам маълим мегӯям, маълим, почему здесь нас ничему не обеспечивают? Куҷо ба хотя бы якта об овардатед? Мо кӯдако тобистон градус 36 дар таги оби вай офтоби гарон истодагӣ. А президент приезжает, видите ли, соати 12 баъд даруни шатёр даромада истода, 1 соат дига кӯдако ба чӣ нақл кард шудааст. Ин кӯдаки мактаб ба дар бораи вай бино чӣ, да чӣ бояд гуфти гапо мо вая вообще чӣ мефаҳмем? 4 та кӯдаки мактаба 2 мактаба ҷамъ кардагӣ нақл кард шудааст ки ана мо ин биноя кушор содем, мо барои ки кӯдаки мактаб вай фаҳмиданаш чист, ҳаминҷа ба одам худаш ақл дорад ки вообще агар мо гуфтем хай может вай намедонад ки моя овардиян, ҳозир вай мебинад моя ҷавоб метиҳад. А што омада соати 12, 1 соат дига кӯдако поён ба истод, вай даромад дарун ба хонаҳоя тақсим кард, буровад кӯдако ҳолиам берун ба истодагӣ. Наметона ақл дошта бошад, мегӯяд ки зачем вы детей привели ҳозир вақти экзаменспорӣ? Одам ба ақлу ҷа намерава охир пеши ӯ. Одам ба ақлу ҷа намерава, фақат ҳам гудако қатъи гирдша пир мекунад. Нами охирон ворух дам рафт, як байрақ задааст на 12 метри хел, 12 метри хел девор када, як байрақ задиян дурушта 14 лампочка шинондиян, 4 устал қатъи, ҳаму гирду ванаша бинед ҳама кӯдак бо дар дохили ҳаму кӯдаку ай кӯдак да зиёд бо ахира наговардааст. ақл набошад, барои инсон тафаккури мафкура набошад, охир ҳеҷ ка ӯро қабул надорад дар Тоҷикистон. Нави талабои мактаба фан мекунанд, нами экзамен мемонем то инак мегзаре, на. Да, вот именно. Ами дуюм проблемаш бо ин вақти мактаб постоянно хел такрор мешуд. Дуюмаш вақти мо университет дохил шудем, бояд ки донишҷӯ донишҷӯя вақти дарс, вақти экзамено вайба моя куҷо мебаранд? Маршировка. Зачем нам плясать перед какими-то там гостями? Кӯдак бояд рафта дарсаша хонад. Университет мо на чӣ мегӯяд? Шумо равед маршировка участвуед кунед, мо экзаменотона мемонем. Ки бесавод мекунад? Мегӯяд ки худаш намехонад мардум. Вақти кӯдак ҳамин хел психикаи кӯдак вақте ки интерес ки пайдо ки накард, конечно намехонад. А такие вещи естественно отвлекает ребенка от обучения. Мо маршировка бовар кунед, амун рӯзи тамом шудагӣ зор ҳама гиря кардагӣ ки наконец-то это закончилось. Чиқар азоба, таги борон, таги офтоби ҷӯш 40 градус ба кӯдакоя монда, донишҷӯя монда рақс кунед, ин хел кунед. Ин вообще кадом государство да ҳамин хел пеш мебаранд? Сейчас вы мне скажете, ҳо представители ки мо Наврӯз дорем. Извиняюсь, кроме Наврӯза, кроме плясать и петь, мо дигар чӣ наметонем вообще? Авангард чӣ фикр доред? Чӣ гап мезананд? Неким гуфти гапо ки только плясать и петь мы умеем, кроме этого ничего не умеем. Авангард Олава чӣ мегӯи гапи апада? апа рости гап ами фақат минусаи ами пешвора гуфт ина нав хайрат гапиш тамом шид, ина учрати мо мерасида барои гап задан. Як бор ман ҳамира мехостум буфаҳмам ки чӯ фақат минусаи пешвомона звонуш дроз гап мезанаву пилусаша гап намезанав. Пилусавош гӯш кӯ, пилусавоша гап занав. Фақат ами ай ҳами гуфти гапо гапа ки сар кард, ҳами гуфти гапо то охирша ами фақат минусавои пешвора гуфт. Авангард то пилусша бугӯ, то пилусша бугӯ ку чӣ пилус дидагӣ? Ман мегум обязательно, нагӯ мекафам. Обязательно ман бояд гуфтанам дар кора. Ман дили гирда кардам, гӯш кака. Ман дили гирда кардам, буромадам ина қатъи шумо, қатъи Шарофиддин Гадоев лӯбои хе баҳс кардам, қатъи лӯбои одама, яки камака ки дигаш монда, ами одат кардестам, омӯхташ нестам. Ирӯз пага иншоалло ё насиб накишам уна зинда бошем. Чеҳраи ошкор қатъи намхе озод мебром гал мезанам.
خطا زده غلطیدگی کو دیگه او آوانگاردو یگان سوال و جواب نمیتونه گفته کو 3-4 سوال شده نتونست جواب گفته کو چی میگم من آزاد توبه دروغ نگو در همین شریف این رمضان بیوخی او مهمانی ما گاب زنم توخیر شگم ما اکیاگ ما گابزا کل اینم تو خیرشا گپی همی اپادا جواب تبو این امی پیل اپر گفته پیروز شبو الو او تو پیروز گابزا پیروز باز یا مینوت ساغرا میگم این ساغرا کسال میگم اگه چرا کسال مازن Aka Astanayev, Aka Ha. Astanayev. او Hami o zami alangar ki broma ma de savolش دادم tam برنامه شریفینگا ده سوالش دادم گفتم یکم سوال مامی که برای چی تو در وطن نیستی دیم سوال مامی بود که تو روزی هستی که خواهر اپای ترا رستم ممالی قطعی اسماعیل تجاوز کنه گنگ شی نه نگوین خیلی سوالو خیلی بچه هیچ که روزی نیست در این کار اما آوانگارد هم روزی نیست اما یتیم فهم روزی نیست در این کار نه او دین اما یک سوالش میتون باز یک دقیقه خبر التماس از داخل اومده است التماس از داخل السلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله. برادر مرا فقط بیرون نکنین تو اینکه هم شخصیت آوانگارد بشه ما یک چند صحبت قدشون داشته باشیم. تمام ما شما دوست سوال دارم مدیسینای تاجیک خیلی بها میتین دخترا یعنی که چی است از نگاه شما مدیسینای تاجیکستانی ما یعنی وقتی که اگر بیمار شیم با مدیسین رفتن یعنی خودتون خیلی حس کردم میرین اونجا یعنی با کدام اشتیا میرین با کدام نسترایینی میرین شما طرف دکتر اگر پول داشته باشیم میرم نداشته باشیم نمیرم پول نداشته باشیم چی دارم یعنی медицинский страховка گفتن چیز در تاجیکستان بود که خیلی تو سالای 90 تو 97 سالو را بود همی медицинский страховка даже قریبی медицинский страховка بود монополия نبود حاضر медицинский страховка از بین رفت یا شده монополия شده یعنی که چی با медицинский страховка نمیکنن در تاجیکستان با خاطر چی مشکلی داره امیر کردن یگان مشکلی داره میتونه که یگان چستی کمپانی را با عهده بگیره میتونه که یک بیزنسمنی را با عهده بگیره بکنه страховкای медицини یعنی همین چی مشکلی داره کردن یک медицинский страховка مشکلات این است که اگر медицинский страховка کرده بشود درآمد در جیب بالا کم می شود و بالا نمیخواد که یک شخصیت از خودش بالا باشه این که برابر به خودش بشه و همون خاطر فقط چیکار میکنه همه چیز فکر میکنی که بعدی که медицинский страховка جاری شود و وزیر تندرستی وظیفه را در $1 میلیون بخره اگر تو بالا تو رژیم عوض نشود این چیز بررسی کردن نمی شود این медицинский страховка و به پول همین دکترای عادی را چی مجبور میکنه پس بدن معاششون مجبور میکنه یا اینکه باز برین یگان جای دیگه در دولت دادن او مجبور میکنه که از مردم وضعیت کم میگیرن چی همین را مجبور میکنه ما میخوام از داخل تاجیکستان یگان مدیسین کار میکنه انسان باشه مرحمت کنه نه کم بدن معاش مجبور نمیکنه اگر او برای کم بدن معاشش اگر که کوشش بکنه پس اون مبلغ باید در جیب خودش برود اما اون مبلغ ما 100% میدونیم که در جیب خودش نمیرود در جیب بالا میرود پس از این معلوم میشه که او به خاطر کم بدن معاش نیست و برای بالا بوده ها کار میکنه تو این از وظیفه سبکدوش کردن نشود یک دقیقه برادر عزیز برادر فاروق اگر یگان گفتنی داشته باشی شما بریم برای که پوین بسیار چلیکا نشان داده استن که قبول که همین داما ما مدیسین چی درد دیدگی هستن کارات که گفتنی تو باشه برای در ساحه مدیسین ان شاء الله که برادر فاروق سلامت باشین اکا شما در برای کار مای بری تماشا میکنم اکا تشکر زیاد شما ده شما میتونید که یوتیوب تماشا کنین انا برادر گویم که التماس 1 مینوت در ساحه مدیسین کارات که یگان گفتنی داشته باشین من گفتنی هستم که پورا نگیرن دیگه مردم کمبغل بسیار غم نتن تشکر زیاد برای که وقتی میغلطی در بانستان میغلطی ای قرطق میقپن
مردم کمبغل هم خیلی عذابی دودگیان که با نام خدا کام تشکر نپندیده. تشکر برای فکرتون تشکر زیاد. انا خب نودی مادر عزیز، پای عزیز، خواهر عزیز، نمیدونم کلون مایده همسولی عزیز، نمیدونم خلاص هستیم برادر. عزیز ما از شما خورده هستیم برادر. آخر از خواهر شما عزیز. میگفتم میبرامدم. بله میفرمایید در سایه مدیسین توجیک چی بها دادنین، چی گفتنی هستین و چی تکلیف داره؟ жаль, что این авангард бромад. як ду гапи бо хуб доштам, ҳамон ба гуфтам ба. агар иҷозат бошад як ду гап мегӯяму баъд дар бораи медисина мегӯям. بفرمایید. раҳмат. ҳамун то что тӯли чанд ҳаст ки ҳамин аллакои дискуссия меравад. ягон уже мегӯянд ки мо давлати демократӣ ҳастем. ҳамин дискуссия аллакои тӯли 2 ҳафта зиёд шуд, хато накунам рафта истодааст. ягон коргари давлат биромада ҳамин ҷо эътироз намекунад ки мардум ором шавед. мана факту мана далел баромада мана хел авангард вақте ки худаш на саводу на дигар дорад, фақат метонад ки ҳамин президент ин хел президент худ доказательства броред. Это демократическая страна. Почему никто ничего не говорит? Если вы правы, выходите и доказывайте свою правоту. Вот в чем заключается демократия. Уже здесь видно, что это не демократия, а диктатура. И в этом уже точка. Все. Иншаллах, надеюсь, что наш народ встанет, и иншаллах Аллах избавит нас от этого диктатора. И что хочу в заключение сказать, что медицина тоҷик хеле пешрафта метонад, фақат ки ҳамин система иваз шавад, баъдан реформатсия шавад, чунки бе реформатсия намешавад. тоҷики мо худаш омӯхта шудаги аст ки ҳамун мерад 10 сомон ки гуфт 15 сомон метиҳад, мегӯяд 5 сомон дигар зиёдтар гир кистад дамон ин ба туфтуфа. охир ҳаминам коррупсия аст. тоҷики мо худаш аллакои ҳамин вирус зада шудаги аст. без реформатсия гуфти гапо кор дигар пеш намерад. саломат бошед. تشکر زیاد خواهر عزیز. خوب که با شما اینجا راستی یک لحظه باز قبول میکنیم یگان انسانی با چهره در اینجا وجود نداره. به هر حال یک کس دیگه اوانگارد است. اوانگارد قبول میکنیم. سلام علیکم اوانگارد. و علیکم سلام. امیدوارم که خوب صحت سلامت وقتتون اویلا نزدیکا پدر مادر همه خوب باشه. بله بله تشکر زیاد. مدیسینای توجیکا چی بها میتین و چی تصور دارین در برای تیبی توجیک؟ مدیسینای توجیکستان یا قصابخانه توجیکستان کدام باشه؟ نمیدونم چی بهاش میتین، یعنی که مدیسینای توجیکستان. مدیسینای توجیکستان در گفتی گفت ساعت 5 میسادگی برای چی برای چی میگه بعد اصلا نمیدونیم که مدیسین مو پیش رفتگی و مو نداریم یگان اسپیشالیست خوبی که شو بگیم که مدیسین نداریم. همین چی دکتری که هستند باشه یک خطوبان گریجا میره اپیلیتین اپیلاتات میکنن اپیلیتین برای گریجا اپیلاتات میکنن. کدام چیزی را مو باوتیم چیشه باوتیم؟ یعنی که چند بار کار شما در همون تیبی توجیک غلطیدگی است؟ اکه تیب کسری در پرسون اکه همی خیش تاوری که مو بسیار غلطیدگیان میره تو پولشوه که همی پول همیشوه همو شایطه پول طلب میکنه اکه با او بلوگیر شوست بیستم. بعد از همین قدر کور اومدن همین احوال دیدن همین پروسیدور تکرار شدن گرفت رفتن دیدن گرفتن که همین میره فقط پول 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 یگو بر تصور نکرده که چی تیب است اصلا. بو باید دیده ایواز کنیم، باید تغییر بدیم، باید با مردم بگیم که مردم این تیب نیست و خیلی یک غارتخانه است. یعنی که هم خیلی یگون تصور یگون فکرتون دوامدگی نیست. این گپ در یکم جو نمیگذاره برایش که ای بلو گفتی گپا اوژه سیوسای شدگی داره. چی مجبور میکنه از نگاه شما همو دکتر پول میگیره؟ یعنی که یک پولشوه دکتری بیچاره 80 او دکتر 80 مولیک دوره و اینجا دیگه گفتی گپا پکریواد میکنه زندگیش و مجبوره که مردم اولیکش مجبور میکنه که از مردم پول بگیرم خلاص. اولیکش مجبورش میکنه بعد هر وظیفه که او با او وظیفه دعوت میشوند با او وظیفه پول میگیرن او بی پول داوجه داخل شدن نمیتونه. ما خواهش میکنیم که از داخل تاجیکستان دکترها باشن اگر در ساحه تیپ کار میکردی باشن به چهره هم باشه مرمت کنن. نه تیپ از تاجیکستان نویسن یا که نمیدونم تیپ نویسن یا دکتر نویسن. نمیدونم وقتی
اصلا بخشش اگه در این گفت وقتی همین کارنامه رو چید بعد می برومدان مردم بسیار در چور چوکلوسش کی دستگیری کنی نمی دکتر خمونا برای دسته نوروش برومده پوش شیعی طلبان استیوای یا تدریج زار دایم خیلی برومدان کو Aha. انا می ده که بیتی مچخی کی اردام کنی وقتی که مو میریم یا پلاتا کی هست یا پلاتا دا مو ای 500 تو یک نیم از تومنا میخریم Aha. همه همی پول تاکی بی پول نیست لیکنی مچخی که باید برو بود دستگیری کنیم وقتی اینه که پومشکی مملکت‌های دیگه با ما رسید بیجو شدن یو خب یک دقیقه التماس از داخل خود شما از داخل هستین بله اکو اوانگر نیامد اگر یگان گفتنی پیغام در تیب تاجیکستان داشته باشین که یعنی چی باید کرد چی باید ایواز کرد ریفورم کرد سیستم را ایواز کرد مینیستر را ایواز کرد زم مینیستر را ایواز کرد کی را باید ما ایواز کنیم که یعنی تیب تاجیکستان کمی از همه بگیم که یک گداخانه نبینیم در اونجا فقط پولگیری و یک بگیم که یک تیپ ببینیم نه ما در اونجا خلط فقط گدایی نبینیم اصلا ما اختفا میدم و دیگه تختاکم با در تی برومدگی از مرا مبیل قبول گذاشتم وقتی نبوده یک دقیقه برادر آخر سخن شبگه برای که پایان رودمو زیاد نمام میخواه یک چی بگم برای همون این برادر اوانگر داشت دوست اوانگر نیومد برای همون برادر از داخل التماس از داخل شما میتونه که سخنتون در تیب تاجیک و پیشنهادتون چیزی که دارین یعنی که عرض شکایت جلبه گفتی همون گپو لبای چی تو موشه گپ زنید جاو که اصلا تو مو انقلاب نکنیم مو میدیسین توجتون علیش کده نمید یک دقیقه اوانگر سخن برادر عزیز پیش از اینه که من در صحیفه شما داخل بشم از یوتیوب من یک نوار را دسترس کردم و متاسفانه برای من زنگ آمد نتونستم مراجعت کرده نواری که بیمار در همون کلیدار بیمارخانه در برای همون عرابش خوب است و کسی او شخصیت نظارت نمیکنه کسی نمیگه کی است چی است همون تا همشیره ها با پیش گذشته رفته هم نیستن بگذاره که این به همون معلوم است و در مورد تیپ بیان چی گفتنی نیستم چون که همون مطل تاجیکی خود منقطع او ای بولو اگر که ما او ای بولو دیگر طرف نگردانیم این پایانمو جبور تازه کردن نمیتونیم یعنی یک سیستم ایتی با ایواز کردن قطعی گویم که نمیشه یعنی ایواز نمیشه تو که بولو تو اگر از بولو به دیگر طرف گرداندن شود ما از پایان توزه کرده بولو رفتن نمیتونیم چون هرچند که ما توزه کردیم علاقه از بولو چی لوس شده میآید و خاطر ما باید سراول از بولو قاق بکنیم توزه کرده با پایان بیایم و بعدا یک سوال دیگه از نگاه شما امام علی رحمان یعنی همچون دیپلمات پرزیدنت توانست همی اپراولیت کرده دولت نه اصلا ما فکر بکنم امام علی رحمان تو سالهای 2000 و 2015 علاقه یکم در ساحه دولتداری خوب بود یکم ساحه دولتداری خوب بود چون با کلگی دولت هم مناپولیا نکرده بودن دولت با کلگی مناپولیا نکرده بودن برای که اولاداش مایده بدن آخی رستم مایده بدین یا همشون مایده بدن اوزی همه همینا همش اوزی کلونن همش از نمی توقیچه مایدهچه سرکردگی همه همین نمی کودکچه موبایل استودگی سرکردگی همش گویم یک کلون اونیورسیتت خلاص کرده اومدن اینو منصب میخوان اینو کیف میخوان صفا میخوان پول میخوان ماشین قیمت بالا میخوان دبی میخوان امریکا میخوان نمیدونم لندن میخوان یا برای استراحت کنن برای مصرف در کور است اینه رستم مثال چند سال پیش کودک بدوزی دتای پاش گل نچوشی گلی میسرخ در راه نمیگرده مثال نه خیلی سیستم ها است برادر اصلا یک روز در این موضوع صحبت بود چون با همون برادر اوانگارد سوال کرده شد که چرا که زنی که از شهر توز است تجارت کشیده گرفته می‌شود و تجارتی سامان است نمیدانم رستم یا که دیگر رو گرفته نمیشوند و این قدر مبلغ از کجا میآوند و او برادر جواب داد که اینها تجارت میکنند پس چرا که تجارتی یک زن عادی گرفته می شود با فکر شما و در منفیت دولت صرف می شود چرا تجارت رستم گرفته نشود و هر دو تجارت کار کو
پس تجارت این چرا گرفتن میشود و کسایی که امروز دعوا میکنن و پشتیبانی میکنن از راهبران. من تنها یک راهبر را در نظر ندارم، از افرکتر سر کرده تا گنرال فالکون که گنرال ارتش. یک چیز فراموش نکنیم که همین پیروی کردن از طاغوت کفر است. پیروی کردن از طاغوت کفر است. شما به خاطر زمین تان نخیزین، شما به خاطر مدیسین تان نخیزین، شما به خاطر قتل و کشتار کردن و فروختن زمین دیگر خیزین، به خاطر دین تان بخیزین. در عوضی که یک شخصیت وقتی که کار میکنه این کار میکنه آیات الله را و با مقابل آیات الله چیکار میکنه؟ یک حکم میکنه. در صورتی که میگه کسانی که حجاب به سر میکنن گمراه گشتگانند، یعنی که اون چیزی که الله گفته است این میگه که نعوذ بالله الله گمراه است، چون سخن الله را گمراهی گفته است. پس یک شخصیتی که این کار آیات الله میکنه و طاغوت است اون کفر است و با طاغوت کفر نورزیدن هم کفر است. هر یک شخصیتی که با طاغوت کفر نمیورزد پس اون انسان کفر است، کافر است. با همون خاطر شما با خاطر هیچی هم نخیزین، حداقل با خاطر دینتون بخیزین. امام حسین در کدام راه کشته شد؟ امام حسین در کدام راه کشته شد؟ سبب کشته شدن امام حسین در دشت کربلا چی بود؟ با خاطر بیعت نکردن با حکومت دیکتاتوری یزید. یعنی دعوت کرد که بیا بر من بیعت بکن، ولی بیعت نکرد. 72 نفر از عائله‌اش کشته شد. فرزند 6 سالش در پیش شکست سرش از تنش جدا شد، ولی بیعت نکرد. گیرش تا اینکه چی؟ حکومت اسلامی از بین نرفت. امروز در تاجیکستان حکومت اسلامی با پرگی از بین رفته است. با پرگی از بین رفته است. نه ریش، نه ستر، نه حجاب، نه قرائت قرآن، نه دیگر. به همین خاطر شما از هیچی که دفاع نکردین، حداقل از دینتون دفاع بکنین. حداقل از دینتون دفاع بکنین که روز قیامت در نزد الله جواب داده بتونین. اولین سوالی که الله در قیامت شما برادر التماس از داخل شما دین گفته سن ولی خیلیش فکر داره که چه خیلی اوقات باشه، خیلی معلومات ندارن در این باره. برادر عزیز والله قسم یا عکس میمونم از دین دفاع میکنن. برادر پرویز رحیمزاده در داخل مسجد بودگی اوانگردمون یک عکس بالا برو. برادری که در ساحه ویدیو و عکس کار کرده استوده است، دوستی ما در همراه ما بگیم پرویز رحیمزاده است. همراه ما دستگیری میکنه، نوارا کنترل داره. خب این ببین برادر عزیزم، این همه همش مسلمانان، این همش این طرف هم نشان میده چند مسلمان، این همه مسلمان است، همش انا کبرات نام صورتمون بود. این ایجا باید داملا پیش نماز باید بدروید در ایجا نماز بخونه. نه یک پدنالات الکش پیونسکای احمق، یک کودکی که از خاطری که از اوانگارد از امنیتی تاجیکستان است، این لاکی که ملام همجا ایستادگی بالای انمو جمعی بروی همش سرش خم امر معروف اینمی یک پیونسکای یک میدونه که یا کیو هستن با در همونجا یک رقصوره، اینمی یک رقص امر معروف شد گوش دوره. ای گفته ایستاده است که شکرانه از پیشوا کنین، شکرانه کنین، ما پیشوا داریم، وطن تینج داریم، مردم تبلیغ کنین با شکرانه. اینش تبلیغ شکرانهش هم در همینجا هست. خب اینا برادر عزیز، همیاره کدامیشت مسلمان گفته میتونی، همیاره کدامیشت مسلمان میگوی، کدامیش مسلمان هستن؟ پس نظر بکن برادر عزیز، وقتی که یک انسان از دین صحبت میکنه، سراول باید که در مقابل ظالم ایستاده بتونه. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه شخصیتی که از امت من در مقابل ظلم ایستاده شده نتونه، در شکم زمین بدنش بهتر است از اینه که در روی زمین باشد. و علمای برادر موضوع مدیسین است، موضوع دینی نیست. این همشون که در شکم زمین باشه، چه میگی در داخل مسجد چشتگی هستن. انا تشکر زیاد برادر از برای فکرتون. ان شاء الله که امیدوارم انا ساحه دینی میشه و برادر قوری محمد جان و دیگر انسان‌ها شما میتونین با وجود در ساحه دینی بحث کنین، چون که من معلوماتی پرا در ساحه دینی ندارم. تشکر زیاد برای گویم که اشتراکتون برادر عزیز. انا خب تیبی تاجیکستان است، دی مدیسین تاجیکستان یک بار بگیریم برادر عکس ان شاء الله که ما هموطن قطعی
صحبت کنیم. برادر авангард сухани охир агар гуфтанӣ бошӣ марҳамат бифармо то ки гӯем ки дигар инсонҳоро қабул кунем. Барои инсонҳои ҷа зиёд ҳастанд. У дафъа аксараш бечораҳо истодан биромадан рафтанд аз инҷа, баъд аз ӯ нороҳат шидан, баъд дамат зангам заданд ки дар месенҷи ма бисёр навиштиянд ки ака илтимос кӯтоҳтар бигӣ, мо ҳам гуфтаниҳо дорем дар соҳаи маориф. Дина аксар инсонҳо бисёрш гуфта натонистанд. Барои ҳам бародар авангард бифармо, коротка фикр назарат, тавсия, жалба, ҳамаи чӣ дар тиби тоҷик. Мали гап нест, ҳамаи вақтан фаҳмидам, лекин мо ҳамин бисёрмон мегӯем ки овай бололоя, охи худо бигирам чишмара чишма асоф намешавад. ин фақат ҳамроҳӣ меравад. Намедонам ака. Аз нигоҳи худат чира бояд мо тағйир битем? бо нигоҳи ман ҳамин хеле аст ки бояд ин мардум инқилоб кунад. То инқилоб накунад, мо ягон ободӣ на медицина мебинем, на маорифша мебинем, ягон чиз намебинем пешравӣ. Фақат инқилоб. Ташаккури зиёд барои фикр. Ташаккур бародари азизам. Инҷа рости одамо хела зиёд ҳастанд. бародар метонем ки дохилшидагиҳо метонем ки аз YouTube биромада гӯш кунем, тамошо кунем. иншоалло ки мо инҷа дигар инсонҳоро дохил кунем. Ана хоб бародар тиб ана бифармо. Ассалому алейкум, Астанаев. ва алейкум ассалом. Хоб фикр назари шумо дар тиби тоҷикистони мо, яъне чӣ буд тиб, чӣ шид ва чӣ дида истодем дар тиби тоҷик? Ман соли 2018 вақти Санкт-Петербурга тамом кардам, донишгоҳи тиббия. Баъд ба Тоҷикистон рафтам, хай камтар дам гирифтам, баъд аз паси ҷустуҷӯи кор шудам. вақти пеши Абделкадри Балинсаи нав чӣ ном дошт? Хоб Балинса. рафтам, вақте ки диромадам, ҳамун Абделкадраш пурсид ки мақсад, ҳамун Абделкадр хирург буда. Ман хирургия тамом карда рафтам. ва хай пурсид кадом ҷарроҳия метонӣ? Хай ман гуфтам ҳамқи ҷарроҳия метонам. ва хай ман гуфт ҳоли ёши, мақсад чӣ хел метонӣ оператсия? Ман гуфтам хай ман ҳам ҷои тамом карда омадам, хай метонам унҷа практикаш нағзай, хай метонам. хай гуфт ному фамилияам навис гирифт, мақсадаш пул гирифтан буд. хай ман мақсад пул додан ниятамда набуд. хай ному фамилияма гирифт, номари телефонама гирифтам ки дига на занг зад, на ҳечи. ва хай бо давомша гуфтам, баъд хай як балинса ёфтам ҷойи кор. вақте ки диромадам, корро сар кардам, вақте ки бемор медирад, ғорат аз куҷо сар мешавад? вақте ки диромад, ҳамун вақте ки анализ меспорад, ҳамҷо аллакои монополия сар шудагӣ. ҳамаи ҳамун лабораторияҳо, чун ини кадом авлоди ҳамун президент аст. баъди вай сар мешавад қарори 600. қарори 600 бемор чӣ кор мекунад? 800 сомон буд ё ки 700 сомон буд, ҳамқа меспорад, қатъи анализош гирифта 1000-1500 мешавад. И ба ғайре ки духтур бо ҳақ мепурсад. ба ғайре ки ҳақ мепурсад духтур. хай ман аиҷа тамом карда рафтам, хай аку ин кораи оли намедонистам ки хай чӣ хел нест. хай вақте ки корро баъд сар кардам, хай ғорат аимҷа сар мешавад. баъд бо духтуро бо ҳақ мемонанд болошта. мешавад 2,5 сомон. баъд халқи бечора, ман ба фикр мекардам. маълим оилик мера 1,5 сомон, як моҳ кор мекунад. маош чанд буд? маош ман дар ду ҷо кор мекардам, ҳам рӯзона кор мекардам, ҳам бо дар ду балинсаи дига навбардорӣ мекардам, 1,5 сомон мегирифтам. аз ду ҷо 1,5 сомон ё ки аз як ҷо? аз се ҷо ҳисоб кунем, аз се ҷо. аз се ҷо 1,5 сомон. аз нигоҳи духтурора ба визиткагирӣ
یعنی برای یک укол کردن، برای نگاه بین کردن، نمیدونم وضعیتگیری، وقتی که انسان مجبور میشود که با او بتیه، یعنی از مجبوری انسان استفاده بردن دکتر از چی هست برادری عزیز؟ یعنی که از کم بودن معاش هست یا که باز یگان دالی هم اسپوره، از چی هست؟ هم از کم بودن معاش، هم هر یک پرویرکا آمدن پول میسپارن، پول جمع میکنن، هر یک ریمونت میشد، امو راهایی که هم پیش بانیچه هم راهی همون جا برای ریمونت کردنش از دکتر پول جمع میکنن. یعنی همه چیزا مجبور میکنه که دکتر از مردم پول گیره، هم خیلی است؟ هم آیا جهت هم خیلی هست. از جهت هم خیلی هست. اساس یک دقیقه برادر عزیز 1279 نفر شد و دایم کم شد یا زیادتر بود کم شد. انا هموطنای عزیزم راستی میگم این کانال پادشگاه کنین، لایک پادپیسات کردن از شما و بگیم که برنامه اینم خیلی داغ ها، موضوع داغ امروز که مدیسین دین معارف بود، امروز مدیسین فرداش باز گویم که ساحه زندان، ساحه پلیسیا، گایای تاجیکستان، یعنی همین ساحه ها را موضوع را برداشته با امروی یعنی مردم صحبت کردن از ما است. پادپیسات کردن در این کانال چقدر که زیاد چیدن همقدر الهام میتیه برای ما که بگیم که قوه میتیه که این مردم هست همینجا اومده استن، باید ما گپ زنیم، باید سرجم شیم، یعنی باز برای ما یک قوه دیگر میبخشه. بگیم پادپیسات کردن، لایک موندن و پادلیت کردن شما هموطنای عزیزم. ما همتون باور کنید ندار هستم که این شب و روزها دستگیری میکنین، ما را همراه ما هستین، وقت خودتون صرف میکنین و با ما هم صحبت میشین. ما همتون باور که از زمین تا آسمان میندور هستیم. تشکر برای دستگیری. خب برادر تیب دوام بده، یعنی فکر نظر شما در ساحه گویم تیبی تاجیکستان چی هست؟ باید چی ها تغییر بیاوه از نگاه شما؟ چی باید کرد که تو که تیبی ما در نظر مردم جامعه مثل یک گدا نتواده؟ بخیر دوامش چی خیلی بعد وقتی قرار 600 به فکر من که از دخوتی رمیت 800 سوم بود به فکرم. وقتی کسل سپوریده نتونست، کسل پول ندارد. ما وقتی قطعیش صحبت میکردم میگفتم خواهیم که قرار 800 هم خیلی باید شما 800 سوم سپورید. میگفت که پول ندارم. میشود تو روز جمعه توقعت کن برام جمعه بزرگ گو مفروشم بیارم پولتیم. اگر که جواب مثل دکتر اگر که جواب پیشه مقصد پول نبیاره، پول مجبور دکتر خودش میسپاره. وقتی که میبیارن همون استوری پرویکا میکنن همین کسل پول سپوردگی نیست، همون دکتر هم مجبور میکنن که هم دکتر خودش پول همون کسل که نسپورید مجبور دکتر خودش سپوره. خب تکلیف شما در مدیسین تاجیک، در تیب تاجیک چی است؟ چی باید کرد که دکتر در نظر جامعه مردم مثل گدا نتوه؟ اویلی که بلند کردن در کل همین اویلی بلند شده مسئله پولگیری و زیادکگیری حل میشود؟ از نگاه شما که کار کردین در همونجا، این مثال فرض کردیم اویلی که یک دکتر 3000 سومون یا 4000 سومون اویلی گیریم حل میشود؟ هر کس از همون وجدان خودش رو بسته. هر کی نفسش بلند باشد مقصد اویلی که بلند شد با زیادکه میگیره. هر کی نفسش که قناعت کرد مقصد خدا ترس مسلمان باشد مقصد یک دکتر چند کار میکنه ای زیادکه در یک ماه خودت در ساحه تیپ کار کرده است امام کارود گرد من ویزیتی آدم میگه که ای زیادکه چند کار میکنه، چقدر کار میکنه در یک ماه سرید نیست؟ دکتری اودی یا که مدیر شعبه؟ دکتری اودی نمی دکتری اودی آخه همون جایی که من میکردم کار میکردم مدیر شعبه پول تقسیم میکرد. مقصد همه جراحی هوای اشتراک میکرد. بعد مقصد همون دکتر که قطعیش جراحی میکرد فرمان میداد که مقصد هم قسم میشود. بعد مقصد همون یاردمچیش میرفت میگرفت. بعد مقصد مدیر شعبه چند که ایدیلش میبرد میداد. همین یک ماه ده کاری وضعیت که خودت همونجا کار کرده گستی بیرون از اویلی چندقدر پول کار میکردین در یک ماه؟ خیلی نفسم ما خیلی
من مقصد زیادگاه خیلی نمیگرفتم. مقصد من 1 سال کار کردم، دیگه کار کردن نتونستم و اومدم مقصد از همون دیدگی ها در مدیر شعبه و دیگر انسان ها و مافیا کدگی هستن، همونجا را گرفتگی هستن که همون چند سم کار میکنن در 1 ماه پریبیزیتی نخیل بینی میدونیشون آخی که چخیل مدیر شعبه 10,000 سوم زیاد کار میکرد. مدیر شعبه 10,000 سوم زیاد در 1 ماه در 1 ماه بغیر زایویلی کش بغیر اولی کش. دیگر انسان ها значит 5,000 4,500 5,000 6,000 سومون کار میکنن. خیلی کم کدومش که نزدیکتری همون مدیر شعبه ها. حالا که ببینید هموطنان عزیزم، یک دکتر در 1 ماه 500-600 دلار وضعیتگاه میگیره. 500-600 دلار در 1 ماه وضعیتگاه میگیره. یک مدیر شعبه 1000 دلار بالا وضعیتگاه میگیره بغیر زای اویلی کش. ما میگیم که اویلی کمی اما 4,000 سوم میکنیم قناعت بخشی میکنه بس میکنه. شما چی فکر دارین که ماهش که یک انسان 1,000 دلار از کیسه مردم از جیب مردم جمع میکنه با پیلوز اویلی کش میگیره 2,000 سوم 1,500 یا 3,000 سوم باز اویلی میگیره پیلوز در بالا. آیا میتونه که در همین انسان 15,000 سوم بتی همین وضعیت کنه نگیره؟ چی فکر داری خودت برای؟ همو آدمایی که وضعیتگاه مقصد میگرفتن و یا مقصد زندگی به یگان کمبودی نداشتن، بغیر دکتری و چند مقصد دیویژن یا دیگه داشتن. نه که اخی هم گشنه شدگی که همین گشنه شدگی که مقصد همو می اومد بیمار میومد پول نداشت جراحی نمیکرد. پول نداشت جراحی نمیکرد. مقصد هوای میتونست که خی هیچ گرمی و خم یک تاش پول نداشت پول نداشت جراحی نمیکرد. تشکر زیاد برادر. چند تاش مرده بود. اینه تا تو که با مردانشون اصابه برای پول شده. خب تیبی توجیک تیبی سلام علیکم برادر عزیزم. خدمت از تیبی توجیکستان هستی؟ آوازای من میآید آوازا؟ بله سلام علیکم. امیدوارم خودت اهل و عائله یار نزدیک برادر رفیق همسایه و همقشلاق همشهر هموطنات همه صحت سلامت باشه. الحمدلله سلامت باشه که امیدوارم شما هم خوب باشه. تشکر زیاد. تیبی تاجیکستان ده که ما قطعی خدا رحمتی پدرم 3 ماه میدگرد داگده شب روز خواب کدگیم. کدام سال 2017 خب 2018 پیش ایوای سال 2016 امکیم میدگرد داگده 3 ماه دیگه خواب کرد. وقتی که امکیم درو وردیم نفروپاتی شده بود ایتوب دیابت. خب وقتی که بالنیسه در درو وردیمش دتا ورچای کلون یمو میدگرد که جنگ شید. بین هم جنگ شید که ایکلنتی مای بعد که ما گفتیم که ما با یگان کس از سوم زیادی نمیتیم هردش اوتی شدن یا بچه دیگه اومد ما را قبول کرد. اومد قبول کرد خیلی اوجا یگان چی کردن نتونستم. بعدی که امکیم ای دنیا گذشت پدر ما بردیم امو میدگرد ده برای بار اپسلید و نگذشتن کرز کاتتر اینفکسیا وارد کردن درونده هم که چیکار کردن که او هم خیلی نفروپاتی شد. 3 ماه هموجا خوب یک نمود خیلی بگم یک نمود و همی مریضا و همی کسالا یک نمود رفتار میکنند. برادر عزیز 1 مینوت برادر نتیب اگر یگان گفتنی داشته باشن آخر سخن تکلیف پیشنهاد نمیدونم جلب عرض داد شکایت داشته باشن کاراتکا گپ زنن تا که بسیار انسان ها ریچیده است تا اینکه فکر نظر دیگر آدم ها را فهمیم. برادر تیب پیشنهادو بسیار آیا گفتنی ها بسیار آیا ایلوج نیست. تشکر زیاد برای فکر و نظر شما. انشالله که امیدوارم باز در دیگر روزها ما شما چیکار میکنیم پیوست میشیم. خب برادر تیبی توجیک بفرما برادر عزیز.
حالا که مسئله که تی گپ میزنه که ای حسابه که اویله که مثال اویله که دخترا کمای برای چی مثال فراش 300-400 سوم اویلک میگیره دوشنبه ده زندگیش هم میبره برای چی وقت 1,500-1,800 دختر میگیره زندگیش برده نمیتونه این یگان ای حساب کم بدن اویلک نیست ای حساب کم بدن ایمان پیشوا و ایمان نو بلند استادگی های یعنی از همین که روزی هستش نوالی هستن ایتی بی توجیق قنوات بخش هستن ایتی بی توجیق با فکر ما 8 میلیون و 9 میلیون اهالی توجیکستان یگان کس روزی نیست چی باید کردی واس شود تی بی توجیق یعنی که چی باید هم ای گلاونی توجیکستان سر کرده همه را ای سر علیش کردن در کار همه را ای سر کردن ریولوسیا کردن در کار فقط یک راه داره برای یک دختر مثال خودش نمیگیره دختر میگیره ای دختر با گلاورچ میگیره گلاورچ دیگرش میگیره و بعد همش به دست یک آدم میروه شاید برادر همین ریوالیوسیا وقت نباشه همین انسانا دا برای همین نمیخوان که ریوالیوسیا شوه ایواز شوه امام علی تو که زندگیشون خوب مثال همه همین گوی شرطه و درگیر چکو شفورا قپیده جوشیده همین سر در کرد که رفتی دیگه قپیده جوشیده پول تا گرفتن میگیرن شاید همین چیز وقت نباشه همین دا برای همین ایو نخواهن صدقا چیکار کنن ایواز کنن همین سیستم ایواز میخواهن خلق تاجیک میخوان که میترسه رنگ خلق تاجیک از رنگ گوسفنده که توقع میمونه به یگان نه یعنی معلم شاید نخواهند دکترها نخواهند و غیره ها شاید نخواهند اما سیستم ها دا کار میکنن یا نخواهند شاید که این چیز خوب همی ای کلابو پولا میگیری و ای کسانی پولا میگیری زندگیت خوب خونه و درم ای چیز دوری یا کل میکنی پول یا متسسترای عادی متسسترا در بالینسا متسسترا کار میکنه همسایه ما هست در خوجان باور که او را کار فرش هم میبینی یک متسسترای عادی در دفتر کار میکنه شو شفیورش هست شو شوهرش شفیورش هست میبرش ماشین خطی سهر میمونه مرسه چی خطی BMW خطی میبره کرده میمونه با بگه میروه ای BMW خطی که شوش های کار میگیره میوره شوش دایگان جو کار نمیکنه بودکاش هم میبره نیسوس مکتب نگاه بین میکنه خونه را نگاه میکنه یک زنش متسسترا کار میکنه همه قدر میوش کی گفتی اموگا پو خونش هم خیلی پول نید یورا ریمونت قطعی دیونا ریمونت رالاش کده زدگی خونش میدروی در خونش پسلید نمود کاندیسیونر رو نم خیلی زیمایلت ای 4 طرف زدگی سویت در زمستان ای باز ای دامینف سویت هم میخره کو زمستان $300 ای $400 میسپرن سویت هم میگیره ای باز ای دامینف پریموی خونش زمستان و تابستان سویت دوره یک زنکه یک متسسترا را زندگیشه میفهمی برای همین وایورا 10,000 وقت در ماهش بیا و گیجا ریولوسیا میکنی شاید 10,000 مسئله تیب و مسئله معارف در تاجیکستان بسیار کروپسیا بسیار است مسئله ما خودم یوریست تمام کردگیم شهر خوجنده وقتی که من کار دا باید میرفتم $50,000 برای مفتش پروکراتور شدن گفتن خب در سوال تیپ فکر نظرتون کارت که برادر عزیز تا که دیگر را قبول کنیم اینجا راستی و دامو خیلی زیاد هستن میگیم که بیچاره یا خیلیش از سر برنامه استودگی هستن قریب باور کن همین کارت که فکر نظرتون دیگر را قبول کنیم باز دیگر را فکر نظرشون فکر نظر فقط ریولوسیا بغیر ریولوسیا یگان چی دیگه نمیشه تاجیکستان دا یگان پیشروی یگان بهبودی دیگه نمیشه همین سوال شما دارم برای که اخیرا همین سوال کارت که جواب میتین ببروین هموطنی عزیزم ببینید از نگاه شما امام علی رحمان توانست همچون دیپلمات رهبر پرزیدنتی کرده تاجیکستان امام علی رحمان در حیاتش رهبر بدگی نیست رهبر گفتنی آدم امام علی رحمان بدگی نیست امام علی رحمان دائم کنترلی رو چکدگیان آدمای بالای او دائم به گپ دیگرا رفتگی رهبر بدگی آدم وای نیست خب تشکر ایجاد برای فکرت وطن عزیزم ان شاءالله که تو که دیگر رو قبول کنیم برای بسیار انسان ها هستن
ташаккур барое ки хастаам шидагӣ ҳастанд аз истодана. Ана хуб бародари азизе ки ба ҳарфҳои гӯем ки Ваҳид. форсӣ ҳастӣ, ҳа? Бале, салом алейкум. Умедворам ки хубу сиҳат саломат боша. Рости форсӣ арабӣ хонда наметонем ҳарфоша. Ба ҳар ҳол намедонам хитоб бигӯем ном навиштагӣ. موحد سلام علیکم موحد موحد. خب برادر عزیز موحد، فکر نظر شما در تیپ تاجیک یعنی چی هست، چی شده ایستاده است و آینده چی انتظاری از تیپ تاجیک؟ بله بسیار سوال خوب دارین. اول میخوام از برادرای خواهرایی که پیوست شدن مینداری کنم که همشون یک نظرن که تنها انقلاب میتوند مثال این ساحه های حیاتا مهم تغییر بده و ریشه اصلاح کنه. دوم گفته چی هست و چی باید شود یا چی میشود. چی هست که به همه معلوم. باید در یک باطلاق قرار داریم که نه بهبودی است و نه چیز دیگر. این ساحه تیپ، ساحه مدیسین یک ساحه مهم است که زندگی ملت، حیات ملت در دست این کارکنان هستند. ولی اینا دارن با حیات ملت، ولی سلامت ملت اینها دارن با این سلامتی سودا میکنن. این چی میشود بعد؟ اگر ملت در ترازوی سودا گذاشته شود این عاقبت خوب ندارد. و این اول. دوم اینکه در آینده هم خدا نکند و ما را یک فاجعه بسیار وزن انتظار است. چون که کادرایی که هستند کادرای کهنه هستند، کادرای شوروی گوییم. این حاضر جوان‌ها را تربیت میکنند. این جوان‌ها یگان موتیواسیای خدمت به خلق کردن ندارند. تنها به خاطر پول به دست آوردن میخونن و خلاص. همه بدنفس، همه پول پرست، خود پرست، منصب پرست. خدا نکند که دیگر آینده بد ببینیم، از این بدتر ببینیم. برادر موحد، از نگاه شما چی مجبور میکنه که همین دکترهای ما از مردم یعنی که سلامتی مردم ها بیزنس کنن، پول بگیرن؟ وقتی که یه جو درکت رفتی سرازا پول بگیرن، پول طلب کنن. چی همیارا مجبور میکنه؟ اول چینی و اول کی گوید درسته؟ رهبریت مجبور میکنه. اول رهبریت بالا میسازه از نگاه شما. دوم بله اول که رهبریت طلب میکنند که این قدر مثال دوله میتی بعد در وظیفت کار میکنی. دوم سطح پست زندگی خودشون در زندگیشون. و سیوم رفته این وضعیتگری و همش عادت میشود و با خصلتشون با فعلشون دیگر همون با ریشهشون با خونشون داخل میشود که به وضعیت که یگان کار پیش نمیبرن. برادرها گفتن که حالتایی بود که مثال مرگ و میر مردم هم بود که اپراسیش نکردن که جان داده. این بسیار وزینه. این گونه حالتها در شما که در غرب هستین این حالتها خیلی کم ببینید. یک فاجعه بزرگ ملت هستین. نه تنها ساحه چیز مثال تیپ، معارف و امنیت و اقتصاد و همش که فلجن. اما این ساحه تیپ باور کنید تا جایی که من شناسایی دارم کار افتاد شده گیم بسیار ساحه فلج شده و فساد زده و خلاصه هرچی بدی که هست براش گویا میشه. افسوس. بله. یعنی از نگاه شما چی باید کرد همین را تغییر داد بگیم که نیواز شود؟ چطور این کار میشود به چیز؟ شکر خداوند نگاه من اینا برادرایی که تومان بودن، خواهرایی که تومان بودن بیان کردن. خواهر جوان آمد که بسیار خوب حرف زد با دیگر برادرای دیگر. همشون تغییرات ریشه میخوان. انقلاب استراخوفکا جاری نمیکنن از شما؟ برادر خوبم نه اون بودجه داریم که مثال مدیسین استراخوفکا چی کنیم جاری کنیم. نه حکومت با ملت همصدای همدست است که جاری کنه طرف ملت قدم مدیسین استراخوفکا بودجه جاری نمیشه. مدیسین استراخوفکا کیسه خلق جاری میشه. یعنی که شما یک ماشین دارین میره استراخوفکا میکنین ماشینتون. وقتی زدین یک وایران شد یک چیزی چیکار میکنه استراخوفکا او را یعنی پلاتیت میکنه، هم را سرپوش میکنه. مدیسینسکی استراخوفکا مامی است که هر یک انسان مثال استاندارد شاید 20 سومونی باشه، 15 سومونی باشه، 25 سومونی، یعنی هر یک انسانی کارگر 15 سومون میسپره. مدیسینسکی استراخوفکا هر حالتی کسل شد، بیمار شد،
بگیم که دندانش در طبیعت شد میره در دختر و فامیل نامش میزنن در کامپیوتر میبروید که همین آدم استراخوونی است میگیرن گویم که تبابت چی میکنه ای بودجه جدا نمیشه و کیسه خلق میشه و یک استراخوی کمپانی هم میسازن مثل همین چند تا استراخوی کمپانی هست که مثال گیریم ماشین رو استراخو میکنه میتونه که مدیسینسکی استراخو کنم چند تا 100 تا کمپانی کنه برادر خوب برادر خوب ببینید هیچ کس ضامنی مثال گارانتی ندارد که فردا کسل میشود یا سلامت هست نه برای همین من ضد اونم که استراخو از کیسه ملت جاری شود این روسیه استراخوی پلیس دارن در دنیا از کیسه ملت جاری میشود استراخو ای کیسه بودجه دولت فکر شخصی درست است اکنون فکر شخصی من نباید انسان که برای سلامتیش یگان گارانتی ندارد ممکن فردا ما شما یگان بیمار نشه با بیمار شویم خدا نکرده این چیز باید اقتصادی کشور باید به درجه خوب مثلا برای ماده شود که خودی ساحه همون تیب و ساحه تندرستی قدرت داشته باشد که بی پول برای مردمش خدمت رسانی کند در هر حالتی که هست این فکر شخصی من بگذار مثلا استراخوی کمپانی باشد افسوس این چیزها این سیستم جاری کردن با همون کامرس آوردن برسوند با همون مشکلات با همون زیادکتی و دیگر به همین خاطر اگر ساحه دولتی باشد بسیار خوبتر می شود برای مردم سبکتر بعد دومش این که آخر سطح زندگی مردم درآمد اهالی به اون درجه نیست که برای استراخوکش مثال پول جدا کنند بیچاره با این زمانی ما که ببینید یک لیتر روغن خوراک 20 سومون چند سومون شده این مردم با عذاب با یک مشقت وزنی دارد با گرسنگی مبارزه میبرد بله برادر عزیز موضوع ما سوای تیپ است راستی در پایان خیلی آدم زیاد است از نگاه شما سوال آخرون هم میتونم را کارو کوتاه‌تر جواب میتین و دیگر را قبول میکنیم برادر عزیز از نگاه شما امام علی رحمان توانست همچون دیپلمات پرزیدنت در تاجیکستان کار فعالیت کرده از نگاه شما تو نیست هم آدم نه از نگاه من کلا نه ما دو دستاورد داریم که اونم به دست نآوردیم یکش آبادی راه‌ها دومش آبادی تامین برق کم و بیش کارا رفتن تا حالا اینا به دست نآوردیم اما در ساحه مدیسین که شما برنامه دارید یگان دستاورد خوب نداریم همش بازاری کرده شده است این چیز همه خوب میدوند برای ملت معلوم است اما در مسئله راهبریت کمبود این است که نه تنها رهبر جمهور ما در اطراف رهبر جمهور 100% چی میتونم مثال گارانتی میتونم که ما مشاور خوب نداریم که کمبودی مردم و کمبودی ملت برسونه که اصلاح شود تشکر زیاد امیدوارم که برنامه‌های آینده با ما بازم پیوست بشین هموطنی عزیزم شما میتونین که دوستای عزیز لایک مونیم پدیلی چکنین تا که باز بگیم یک قوای دیگه با ما بتیم باز برنامه ها در هر ساحه‌ای که شما میخوایم باز در کامنت ها بنویسین ما میخوایم در گایی بحث کنیم استراخوفکای ماشین بحث کنیم در رستموشکای ماشین بحث کنیم نرخ نوای ماشین تمغای ماشین بحث کنیم البته ما در اروپا که قرار داریم ما میدونیم نرخ‌های ماشینایی که از اینجا خریداری میشه و تاجیکستان میره و از اینجا چند پول خریداری میشه و نرخ راهکیروی ماشین چند است تا داخل شدن تاجیکستان انا بعد در اونجا سر میشه و که رستموشکا تاغاپولی شفقاپولی اماپولی خولاپولی که یک ماشین اوپل میره در 6000 7000 دلار 6000 دلار دا میرسه یک ماشینی که در اینجا میگیرنش 700 800 یا که 1000 دلار قیمت داره تو تاجیکستان هم میشه و 2000 دلار این 1000 دلار دیگه با راسخود همون بیزنسمن گویم که سر ماشین خرد و خوراک راهپلی و هر یک ماشین ده اگر 1000 دلاری حساب کنیم تاجیکستان میره 6000 دلار میشه یعنی 3000 دلار راسخود کردگی است 3000 دیگه است که جو پیدا میشه در بولوش یکی در این باره صحبت میکنیم در استراخوفکای راهپلی‌های تاجیکستان در هر یک موضوعی که دل شما میخوام و در اون موضوع چیکار میکنیم صحبت میکنیم برای ما وطنای عزیز دستگیر فراموش نکنید لایک پدیلیت و پادپیسات کردن حتما پادپیسات کنید انا همین موضوع در همین کانال بگیم که بیشتر و زیادتر میشه برای کانال من از هر چی میشه در این کانال جوابگوش خدمت هستم ما پنهان نمیکنم که کانال دیگر آدم است برای همون خدمت همین کانال میبرم همه وقت افیر میکنم
Ana moderator salom alaykum. Va alaykum assalom. Umeedvaram خوب صحت سلامت باشید. تشکر جناب تشکر. نان را کم استعمال کنند. موادهای غذایی کالریشان بلند و کمتر. یکی از سبب‌های کسلی‌های دیگر این فربه‌شوی است، به حرکتی است. نان را کم استعمال کنند. موادهای غذایی کالریشان بلند و کمتر. یکی از سبب‌های کسلی‌های دیگر این فربه‌شوی است، به حرکتی است. خب برادر مدیریت فکر نظر شما درباره امام دختر. همه جایی خدم دارم ویدیو رامونه خوب فیلم مونده ما فکر نداشتم درباره گپ زدم نه فکرم پای داشتم و روی هم ویدیو این میگه که کاروچی کام بخرین حق شما را ما بخرم حق شما را نواسوی ما بخرم سببوی فربه‌شوی و نمیچیشوی پرخریه خیلی خلا اکی پالیبون ممبریم پرام بخریم کام بخریم و خیلی دکتر نباشی تو چیکار داری باش کمی مردم و خوبرانی و دمو. خب برادر عزیز مدیسین تاجیکا چی بهامتی؟ مدیسین تاجیکا نول بهامتم برای که گجوی ما چند بار رفتگی من بالنسا خیلی هیچ کار کارش با بالنسا چی نکنه بغلطا نغلطا رفتگیم باور میکنین ما موسرای ما جایی که اوستون کشتگی هستن ما جایی که مثال رفتم دیدم اگر جایی همون مثال چه بگم دیگه آدم هم دیگه دولت‌های ترقی کرده بیاری تاجیکستان هم بالنسا را باری نشون شدی اون من اونجا نمیدروه اون موسرای میگه اینجا کسال میشه نبارو با همین خاطر جزیره یعنی باور میکنین سانیتارکا اونجا بردن دگ موندن اوقات کستن اوقات خوب رسن یک در اوی میکنی چی دزنه کم رسیدگی برادر از نگاه شما چی مجبور میکنه که امروزه دکترهای ما بگیم که وضعیت کم میگیرن پراخری میکنن چی مجبور میکنه دکترها خوب چی مجبورشون میکنه مونوپولیا که مجبورشون میکنه موجودورا که دولیا بتن و مجبور میشن و میخواد باشه بیموی سخت باشه خیلی خوب میتونن که ما فکر نمیکنم که همه دکترها مثال هم خیلی حرام باشه مردم بکنن همون زندگی دارن فرزند دارن زن دارن مدیریت صدای شما به نهایت خشمگین اومده ایستاداست چسبیده اومده ایستاداست نمیدونم سبب در چی باشه آخرین سوال کوتاه جواب بدین ان شاء الله آدما به نهایت زیاد اومده امام علی رحمان توانست که همچون دیپلمات همچون پرزیدنت کار کرده در تاجیکستان نه نمیتونم هیچ نتونسته بودم امام رحمان تشکر زیاد برادر عزیز ان شاء الله امیدوارم که باز برنامه‌های دیگر شما میتونید که با ما انا پیوست شوین شما میتونید برادر عزیز مدیریتور از یوتیوب ما را تماشا کنین مسلمه السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته امیدوارم مادر عزیز خوب و صحت سلامت باشه رحمت گفتنی هم درباره تیپ بود امروز صحبت هم خیلی صحبت های جالب هم بود مادر عزیز چند فرزند دارین شما؟ من یک تا شما هم یک فرزند در تاجیکستان در رمه مدیسین تیبی تاجیک ده به دنیا آوردگی هستین یا خانه ده یا در دیگر دولت؟ نه الحمدلله نه بیرون از تاجیکستان و بود مدت چند در تاجیکستان وقتی زندگی میکردم خوب چه گویم مادر شدنی هم بودم اما با امر تقدیر پیروت شد بگیم ده چه خیلی رسوا میگن اون وقت در تاجیکستان زندگی میکردم خوب در بالنسا هم خوب کردیم و یک چند از چی بگم یک چند ضرر هم رسوندم با مهمی دخترای تاجیکستان هم خیلی ضرر دیدیم بگیم که تاجیکستان های دختراش اما مادر من خودشم در تیپ کار میکند اپهم کار میکند برای همی چی گویم برای مقصد ایدگرون مبلغ میگیرن وقتی پورا میگیرن و در همی بورا مجبور هم میکنن
модари шумо модари азиз, модари шумо ягон арз дод шикоят ягон вақт мекунад ки мисол гирем маҷбур мешаванд ягон корое ки бигем даст мезанад албатта шикоят мекунанд. модари ман калонсол ҳам ҳаст. муддати хеле тӯлонӣ аст ки дар мақсад кор мекунад дар ин соҳа. вай аз тарафи сардухтурон ба онҳо мақсад чӣ гӯям фармон дода мешавад ки то бовар кунед то ба наврӯзиҳо кашонда мебаранд ки вай рақсу бозӣ кунанд дар назди ҳамон вай президент меояду ҳамаш ҳаст. ин ҳамаи ҳамин гапое ки мегуфтанд гузаштанд, ҳамун духтар бисёр хуш гуфту мақсад забони тоҷикия хубам суҳбат карда наметавонам, бахшиш мепурсам. мақсад ҳамаи ҳамин корҳо ҳастанд дар тоҷикистони хелгирем. бисёр ба ҳар кору маҷбур мекунанд ва аз буҷаи давлат ҳечи барои як ба танзим даровардани ҳамун бигем ки шӯъбаҳову ҳавлиёи назди ҳамун чӣ бигем балнисаву вай дигараш ҳамашон ай қиссаи ҳамин духтурову ҳамшираҳои шавқату ҳам дигарову ваёш ҳамашон мақсад чӣ мешаванд? ай қиссаҳои ҳамиё карда мешаванд. на аз буҷаи давлат балки аз қиссаи ҳамин мардуме ки дар ҳамунҷа кор мекунанд, аз қиссаи ҳамун. аз нигоҳи шумо чӣ бояд кард, яъне ки аз суханҳои модаратон шунида мешавад, чӣ бояд кард ки яъне тиби Тоҷикистон дар назари ҷомеа ҳамчун гадо натовад? аз назари ман бовар кунед, ман фикр мекунам ки ҳамин чӣ хеле замине ҳаст ки мардум як кас мехоҳад деҳқон як ишту кор кунад, замине ки тамоман як ҳосил наметиҳад, як замине ки пури аллафу аҷри ва як борам дар умраш кор фармондагӣ неста. ҳамонро ҳамун деҳқон чӣ кор мекунад? кедман мезана, бел мезана, ҳамун аҷри ҳамаи чизи ҳамун решааш нобуд мекунанд, мекаранд, мепартояну баъд як ниҳолҳои нави тоза мешунонану ҳамонро бо нигоҳ мекунанд, об метиҳанд, тоза мекунанд гирда атрофша ҳамон алафоша ки ҳамон ниҳолҳо бузург шидан, як мева як чӣ метиҳанд мехӯранд, як тоза ҳамехе. шумо модари азиз аҳамият додем ки Раҳмонов кормандони чӣ ба насиҳат карда истодааст ки шумо неправилнаен, бояд ба гапи ма кор кунед. яъне ки нонро кам истеъмол кунанд, беақл шиди ҳар маводҳои ғизоӣ калорияшон баландро камтар. баъд хулоса ҳамин бояд ҳамин решакан кунанд, беҳаракатӣ аст. решакан бояд карда, бояд решакан кард ҳамаи ҳамин ҳукумати Тоҷикистона решакан кард, партофту вай аз нав як чиз аҳамият бутен ки духтурое ҳастанд ки 6 сол 7 сол кор кардагӣ хондагӣ ҳастанд, баъд аз он ки 10 сол 15 сол мешавад дар соҳаи тиб кор карда истоданд, аммо Раҳмонов ӯро насиҳат дорад. шумо аҳамият бутен Раҳмонов ӯро насиҳат карда истодааст, ӯро нишон дода истодааст ки инсонҳо аз нон хӯрдан фарқ мешида истодааст. вале як навора мону як модари азиз навора як бор гӯш кунед. нонро кам истеъмол кунанд, маводҳои ғизоӣ калорияшон баландро камтар. яке аз сабабҳои касалиҳои дигар ин фарбешавӣ аст, беҳаракатӣ аст. як хелеш дар ҳамин ҷо шояд ки 40 сол таҷрибаи корӣ дорад, шояд 30 сол 35 сол таҷрибаи корӣ дорад ҳамин инсонҳое ки дар ҳамин ҷо шидагӣ, аммо Раҳмонов ӯро нишон дода истодааст ки тиб чӣ аст, бояд чӣ кор кард. охир Раҳмонов мебахшед худаш як одами бигем ки беақли бесабук. вай мега ки заное ки сатр мекунанд онҳо гумроҳ гаштагонанд. дар тиб миёяи ёша мега ки шумо бояд нун нахӯрен ки фарбе мешед. ба он муҳоҷирош мега шумо бояд бирен дар айберин давлат кор кунен ки таҷриба омӯзен, не ки бирен ҳаматон мардикорӣ кунен. мақсад охи тавба кардан худо агар камтар агар саводу ақл медошт, имрӯз мардума дар ин шароит оварда намерасонд. модари азиз ташаккури зиёд, рости одамо зиёд ҳастанд. дар охир як савол дорам, ҳамада дода истодам, ин савола ба шумо метиҳем ки аз нигоҳи шумо Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун дипломат, ҳамчун бигем ки раис ҷумҳур тавонист кор карда ё ки натавонист? вай дипломат нест. вай дипломат мешид, агар камтар беҳбудӣ мешид, мардуми мо бисёр мардуми чӣ бигӯм, бисёр мақсад мардуми хубанд.
حتما یک کاری براشون کنی حتما اونو مینادوری بیان میکنن. اگر کمی خیال میکنم که کار میکرده همین میگن دیپلمات، از نگاه من وای دیپلمات نیست، اما یک پودوانه چپونه نمیدونم چه راستش. خلاصه اگر کمتر برای مردم ما بهبودی میکرد امروز همه شاید که پروتیفی همین گروه های 24 و حزب نهضت اسلام گپ میزدن. تشکر زیاد مادر عزیز. زیاد شده استادن چون که همه بر ضد حکومت امروزه گپ میزنن. این گویا ایون میدهد که مقصد حقیقتا هیچ کردگی نیست. تشکر مادر عزیز برای فکراتون. میدونم هستیم که با ما پیوست شدین مادر عزیز و فکر نظر اختون گفتین. خب دوستای عزیزم، هموطنای عزیز، راستی فراموش نکنید لایک موندن و پادپیساتsia کردن در کانال خودی خلق و گویم که فکر نظرتون را نوشتن و هر فکر نظری که دارین شما البته اینجا خونده به نظر گرفته می شود تا که برنامه آینده از همون سخنها و از طلبهای شما برنامه ساخته می شود. برای همون شما میتونید هر برنامه‌ای که دلتون میخواه در کدام موضوع ما صحبت کنیم و در چیزها صحبت کنیم، ما البته در اون موضوع چیکار میکنیم و همراه شما صحبت میکنیم. انا السلام علیکم علی جان. سلام علیکم علی جان. خب برادر علی جان که در اینجا قرار ندارن، مهاجر سلام علیکم. سلام علیکم برادر استنایف. سلام علیکم به همه شنوندگان بینندگان شما. تشکر زیاد. موضوع بسیار هم خوب و گرفتین امروز، موضوع مدیسینا. تیبی تاجیکستان سالهای 2000 تا 2010 نمیدونم پیشتر عموما تیبی تاجیکستان یکی از تیپ‌های پیشرفته ترین بود در آسیای مرکزی. بعدا آهسته تیپ تاجیکستان تیپ فساد زده شد. از چه حساب فساد زده شد؟ باز هم فساد زده ترین اینا را چی کرد؟ شرکت فراز کرد. اگر شما اهمیت داشتین بسیار شخصیت ها میدونن، مردم تاجیک همش میدونه. باز یا مصیبت کلان شرکت فراز آورد به سر تیپ تاجیکستان که اگر نمیدونم اگر شما پیشتر باشیم بدین خطون در تاجیکستان که استنایف وقتی با لیسانس میره فقط شرکت فراز نمایندگی شتگی فقط چک میگیری. تو همون درون پیش دختر رفتن فقط چک میگیری میره. آیا دارم شرکت فراز حتی که کویکو را امروز از شرکت فراز خریداری میکنی تو که در اونجا خو روی. بله اکا تو اول میره چک هم میگیری، تو پیش دختر رفتن چک هم میگیری آیا کاری تو بود میشه و نمیشه و مثلا شرکت فراز چک هم میگیری میره با دکتر ترا نگاه میکنه دست یا 10 سمک 15 سمک در دستش میتیکی بنویسه یگام چی با دکتر هم میشینه بعد میگه که رسیانی یا که دهقانی چه بنویسم دارو را ده تو با کدام تو خیلی چه میشه وای خیلی با میشه و دکتر دام که خیلی مثال رسیان باشه یگام داروی ایسو سکتر اگر مثال با قیمتر مثال های نوای رسی آمدگی باشه اون کارگری نرمال باشه با سر دهان تت نگاه میکنن به حد کم بود یا بسیار برادر عزیز از نگاه شما چی باید کرد تیپ تاجیک یعنی که یک حالت خوب ده برگرده نمیدونم یک شما یا مسئله خوب آزی گفتیم مسئله страховка به حد مسئله مهمه انشالله با هم خدمت ملت تاجیک با او روزا میرسه که ما هم страховка برای حوزیدنی ما نمیتونیم و برای страховка را چیکار شرکت را پیش بردن نمیشه برای که حوزی گفتی برادر که مردم داره خودش برای یک شکم سیر کردن مبارزه بودیسته که انشالله در آینده وقتی سطح زندگی مردم وقتی سیستم حلش میشه وقتی همه چیز فوری میگیره در برادر عزیز ببین ما میتونیم که страховка کنیم که ماهانه آدمو پنسیون سپارن مثال گیریم هر یک آدم میتونه بخشی از страховка خره مثال چسنی کمپانیا هوی شوه حداقل مثال گیریم لیچن کردن یک دندون نمیدونم درد کشش نیک ژلودکا یک گماروی نمیدونم یک جو مگالتی مشکنی مثال گیریم کردن اپینیتسین اپراسیا کردن مثال این چیزا را که مثال مبلغ کم را از خود میشوه ما میتونیم که را به یک страховка کم کنیم نه مثال
камтаре. бародар ҳастанд. Не ки 50% страховка кунем. бале бародар ҳастанд, ба дар фикрои шумо розӣ ҳастам. Не ки ба имрӯза системаи ба имрӯза сиёсати Тоҷикистон даже ясомона страховка карда намешавад. Фаҳмидӣ бародар? Яъне ӯ пуло дустида мешавад дар кисаи 50 дирҳама агар бошад 20 дирҳамша мегиранд бародар. Сари ҳар як телефон, сари як номери телефон 25 дирҳам 20 дирҳам мегирифтанд. яъне медуздан пула боз ҳозир масалан страховкаи мошин мегӯяд, страховкаи мошин дорем. Оя як нафар аз Тоҷикистон занг бизанад бигӯяд ки ман аз мошинма задам, страховаи компания омад мошинма соз кард. Ҳоло он ки месупорад, ҳама маҷбурӣ сортаи мошин. хуб, ташаккури зиёд бародари азизам. рости одамо зиёд ҳастанд. охирон савол ҳама дар додаи ҳам дар шумо метиҳам. Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун дипломат, ҳамчун президент тавонист ки як давлата бигем управлят карда? бародар Ҳасанаев, бисёрам саволи хуб метид. Дар тамоми сиёсатҳои давлатҳои рӯи дунё вақте ки политик да умуман сиёсатмадор вай оцениват кардан ки кад чӣ кад ӯ хеле намешавад. ҳамаи сиёсатмадор ҳар як президенти давлате вақте меояд ҳамаи чиза ба ӯ рабт дода намешавад ки чӣ кад чӣ накард. Агар бигирем ӯ як худаш ҳеч кадагӣ нест. ӯ чизе када миллати Бодринга ба Эмомалӣ рабт метан, помидора ба Эмомалӣ рабт метан, кадура ба Эмомалӣ рабт метан. Ҳама ба ташаббуси ҳамун шидестайку. мутаассифона ма кадагиям, ма бародарои ма ин тоҷикое ки ҷада кор мекунанд ку хизмати давлату ватанда. хуб бародар, ҳамчун Эмомалиро ҳамчун як сиёсатмадор, ҳамчун як дипломат ҳисоб карда метавонӣ худат ки ҳамин инсон воқеан як сиёсатмадор аст, як дипломат аст ва тавонист ки бигем як давлата солим ҳадиақал биқапакаме. Не. Чӣ баҳо медиҳ? Ташаккури зиёд барои фикрат ҳамватани азиз. Иншоалло ки то барномаҳои оянда ҳамроҳи мо мешавем, барое ки инҷа бениҳоят одамо зиёд ҳастанд. Бародар Муҳоҷир Ҷабрдида, салом алайкум. Муҳоҷири Ҷабрдида дар дохили мошин қарор дорӣ. Ассалому алайкум. Созӣ бародар, тенҷи саломатӣ хубай мондаҳои Рамазон. алҳамдулилло, ташаккур. Иншоалло ки монда нашидем аз Рамазон. Ана умедворам ки шумо ва ёру наздик бародар, рафиқ, падар, модар ҳаматон сеҳат саломат бошед. Раҳмат. хуб бародари азиз, дар тибби тоҷик яъне чӣ баҳо метӣ ва аз нигоҳи худи шумо тибби тоҷик то куҷо омад расид? бигем ки дар куҷо буд, дар кадом сатҳ қарор дошт, имрӯз дар кадом сатҳ қарор дорад ва ояндаи тибби тоҷика чӣ мебинӣ? ман бародар рости гап як 10 солида дар Тоҷикистон ҳамин ранги худат нестам. Лекин ба фикри ман кадрои ҳама нағзи Тоҷикистон барое ки бародар овози часпида истодааст. бениҳоят садо часпида истодааст, барое ки дигар наметавонем қабул кунем, то ки метавонӣ айсара бидроӣ, то ки суҳбат кунем. Ана хуб ки боша. бародари тиб, шумо пештар суҳбат карда будед, на? Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун дипломат чӣ кор кард? ҳамчун дипломат ҳеҷ кор накард. ҳамаи вайрон кард. ҳамун кадрое ки аз худашон боварӣ доштанд, ҳамаш ба программа переселения ҳамаш омад Россия, дар Россия кор мекунад. Ягон кадри ҷавон ҳозир, кадри ҷавоне ки аз худаш боварӣ дорад ки кор карда метавонад, дар Тоҷикистон намонд. ҳозир ҳамаш дар Россия, Россия ҳамаша овард, гражданство дод, ҳамаш ҳозир дар Россия кору фаъолият дорад. Дар Тоҷикистон кадрое ки пеш буданд, хай взятка мегиранд, кор карда метавонанд. Кадрои ҷавон ягон кор карда, мақсад на кор ҳаст. ҳозир Россия ҳамаш ба шанс додагия ки мақсад биён гражданство гиранд, кор кунанд. ояндаи Тоҷикистон ман наметавонам. ҳозир ягон хеш тавори ман дар Тоҷикистон касал шавад, ман метарсам ки духтур равад. ташаккури зиёд бародари азиз барои ана фикроту бародари тиб.
شما میتونید که از یوتیوب ما را پیگیری کنین. راستی خوبتر میشود. دوشنبه سلام علیکم. سلام علیکم. خوبید اینجا هستین؟ تشکر زیاد. امیدوارم که شما و اهل بیت یار و نزدیک رفیقای شما پدر مادر شما خوب و صحت سلامت باشد. نگاه که یه سوال خورده هستن. تو میگی که ویزیتکا میگی ویزیتکا میگی ویزیتکا مسکو دا نیسته؟ ویزیتکا امریکا دا نیسته؟ یه بار ببینده ویزیتکا در کجا هست نیست برای ما این گفتیم لبوی جای دسته ویزیتکا؟ برادر ما در مسکو اینترس نیست، ما در تاجیکستان اینترس نیست. چرا در تاجیکستان ویزیتکا است؟ چرا مسکو دسته ویزیتکا؟ ما گفتم ما مسکو دا کار ندارم. چرا در تاجیکستان ویزیتکا است؟ لبوی مملکت دسته ویزیتکا. لبوی مملکت دا به این نمیشه. برادری عزیز چرا در تاجیکستان ویزیتکا بیش نیست که از صنف یک در مکتب ویزیتکا میگیرن؟ پرده پولی، بور پولی و رمضان و سویت پولی و گرمی پولی و گل پولی میگیرن. یعنی که نه درجه ویزیتکا جهان دسته ویزیتکا. جهان ده. خب جهان دسته. یک دقیقه. خب ثروت سلام علیکم. خودت وظیفه دار باشی در کار باشه ویزیتکا میگیری هستن. خب برادر از یک دقیقه. ثروت سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که اهل بیت یار و نزدیک پدر و مادر و هم قشلوق هموطن و همدیگه و همشهرها داماد خوب باشد. الحمدلله شما را با این مبارکی ماه شریف رمضان تبریک میگیم. تشکر زیاد شما را همچون در همه سخن دوشنبه که میگه که وضعیتکا در تمام دنیایی هست، این پلاژ نه هست، در تاجیکستان هم باید باشه. چی گفتنی شما؟ آخه در تمام دنیا وضعیتکا هست که به قدر این طول توش تو در تاجیکستان وضعیتکا میگیرن در پاتری در последний патери выживает твои трофи. Представляете? Ага. Выпивает, да? Вот то хирург قطعی. خب دوشنبه یعنی گپی ثروت در روزی هستی خدا؟ کدام سوال داشته؟ آخه میگه که در تاجیکستان خون تا تاخیرون قطرش هم میخوره میگه. نه دروغ میگه. یعنی دروغ میگه یادم. یعنی در تاجیکستان هم وضعیتکا با معیارش هست، همین صفقش قطعی. خیلیش نی نمیگیرن. گفته استن که وضعیتکا لبوی جهان دسته تر گفته جهان. ایرا اول بود ایم خیلی میروه. اول بودی. چی فکر دار؟ یک دقیقه برادر دوشنبه چی فکر داری؟ یعنی که همین وضعیتکا در دوره SSSR هم بود در تاجیکستان همین 30 سال پیش. بود. چخیل بود؟ چخیل بود پیاجی چخیل پیش هم همون خیل بود. همین خیلی آزاد بود. دکترو پلاکی بود همین دوره SSSR. دکترو پلاکی زویدن پلاکی درمی بخشه همون دیگرش هم پلاکی. تو بچه دار بچه دار شوی خرسندی را نمیتی با دکترو دا پل. تای خرسندی را پل میتی؟ ای بچی؟ یعنی که ما بچه دار شیدم گفته؟ اگر دختر دار شوی چی؟ شکرانه الله هر دوش فرزند من میتونم لبوی آدم خدمت مرا که من خیلی برورم پلا میتونم شد. برادر همه خدمت دستون میکرد من. برادر ثروت چی فکر داری؟ شما نه برادر مثال یا چگم خیلی نرمال نده خود برداری ببره هوای ولی من 2 بار در دوشنبه اپراسیون کردن یارا اینوالید کردن پرداختم لیکن پول همو قدر بسیار گرفتم توت نو. خب یک دقیقه برادر ثروت گویم که از نگاه شما امام علی رحمان همچون دیپلمات پرزیدنت کار کرده تونست یا نتونست؟ نه توست. تشکر زیاد برای فکرتون. تو که اینجا بسیار مخلصای دوشنبه پیدا شدن در اینجا همه میخواه قطعی دوشنبه صحبت کنه. انشالله امیدوارم که دوشنبه تحقیر به خب تشکر زیاد برای خودت برادر ثروت. تو که ما اینجا بسیار التماس جواب تین اینجا با دوشنبه سخن داره این مرده که خب صحبت کردن میخواه.
ассалому алайкум. ба душанбе суҳбат кардан мехоҳӣ бародар? бародар Душанбе, ту ҳамин чиз розии? як дақиқа бародар, ҳартон суҳбат кунем, ман гӯш мекунам, нигоҳ мекунам, контрол мекунам. Фақат таҳқири якдигарда нарен ва болои якдигарда напарен. навбат қатъи якдигарда суҳбат кунем, ман гӯш мекунам. бародар Душанбе бифармо, қатъи бародар бо Душанбе гап мезанам. ҳамин чиз розии? ҳамин визитка гирифтан ход 10 сомон бошад, ту розии ҳамин чиз? нашуд чӣ хеле визиткае бай? хайна ту мегӯӣ ки далбой ҷуз визитка ҳаст. ход 10 сомон бошад. бе визитка ҳар намуд аст. визитка меки ака ма ира просто худат предлагат мекунӣ. агар ака кори ма аста ира биги короче кори мара тез буд ку. правильно? Хорошо, ту гуфти таваллуд. хай ина бигзор, ҷарроҳӣ шуд. ай ту пул талаб кардан. Ту розии ҳамин чиз кардӣ? ман ҷарроҳӣ шид, ман мегӯям ки ака ма ира биги ма чизи мада нағз нигоҳ ку. айдили сидқам мебурорум метанча. хай ту пул дори айдили сидқам мебурӣ. ман тура мегӯям маълим 1500 сомон ойлик мегирад. инами фароз қарор бовардагӣ 600 сомон ёки 800 сомон бояд супорад. ин бояд супорад, маҷбурӣ бояд супорад, дорад надорад бояд супорад. маълим 1500 сомон ойлик мегирад. 5 та фарзанд дорад. як моҳ кор мекунад, 1500 сомон ойлик мегирад. ҳавай 800 сомон супорад. ту ҳамин чиза розӣ? хай чӣ бугум ози розӣ мегӯм ҳо мегӯем хеле бигем хеле мегӯем. ҳамин ту ҳам қашаго ҳамин чиза ту розӣ ё ки не? инами ҳақиқата нигоҳ кун гап зан. нашуд чизишта розӣ шам. худат шароити Тоҷикистонам медонӣ ки чӣ хелае. маълим 1500 сомон ойлик мегирад. фарзандаш куруда шуд. бурдан больница ҷарроҳӣ кардан. ҳатман бояд 800 сомон супорад ба ғайри анализош. ҳамин чиза ту розӣ? باید چی درکار باشه میسپروخی چی مثل آدم ها هسته $100,000 در لیچین کردیسته 100 از دیگه مملکت میبرد. هوای میتوند که نسپورد. همون معلم بیچاره پول ندارد میتوند که نسپورد. خب برادر عزیز راستی اینجا مخلصی دوشنبه بسیار شده از در پایان هم میخواه یه بار صحبت کنه. دوستی عزیزم مدیسینای تاجیک کارت که با دوشنبه صحبت دارم چی بهامت مدیسینای تاجیک؟ کی ما؟ نه این برادر دیگری با دوشنبه صحبت دارم. من پیش گپ زده بودم. خب خیر باشه برادر عزیزم شما بیرون میشین تا که گویم که دیگر انسان را مو اکمل قبول که خب سلام علیکم اکمل قبول که سلام علیکم خب سخنهای دوشنبه راضی هستی که یعنی که در تمام دنیا یه چیز وضعیتگاه هست باید مدیسین ما وضعیتگاه میره یعنی کرونا باید پود کنی یعنی پراخری ابیچنا چیز است در این چیز امامالی اگون عیب خطاب نداره یعنی امامالی نگفتم عیب نداره خیلی نگفتن عیب چی باید چوب میزنی گفتن نه آخه برادر تو گفتی در تمام دنیا این چیز است این چیز ابیچنا است تو میدونی صد پویز دنیا ده هست همو چی خب برادر یک دقیقه برادر چی میگم میسوزه برادر من یک گپ میگم که وقتی که ما یکم برده همی даже روسیه در 93 سال اومدیم ای سری خودم گذشتگی یک آدمی که شناس شدم همی تهجویی همیجا بسیار خدمت میکرد یه روز یک پاکت داد پدرکا بردم هوایا بعد هوای ادنشر شرکتی من گم کرد برای که تو ماده ویزیتکا آوردی گفته باور میکنی آغاز دانی مومنت بعد چند سال ما خودمون همیار همی خیلی کردیم که به پول کاتیمون گپ نمیزنن بله خدمت مقدمه خلقی ما کردگی همیره خلقی ما نسام دلی کرگی برادر میگه که همه جا دا نیست ویزیتکا خیتای دا برای ویزیتکا برای که کروپسیا میپرونند حکم میپرونای ایرا فراموش نکه بسیار دولت ها دا برای ویزیتکا او چیزی تو میگو که بچه ما میتیم پلی کلون او بالنیسه های چسنی هسته وای خودش بالنیسه را هوی میکنه ای روی پول کار میکنه وقتی مونیسیپیال بالنیسه هایی که خلقی هن دولتی هن و یا حقوق ندارن تو یگان سومتی به پول باید را لیچینی کنن страховка وقتی که اینا برادر اکمل گفت страховка ما 500 میتیم страховой компания داشت ما را страховать медицинский страховать کنن
фаҳмидӣ? Ҳаст дар давлатҳои, например, Россия безработный, бесплатный страховой, у тебя временно страховой дают бумажку, бесплатно, просто в любой ситуации у тебя попадается, и ты идешь лечишься, полный таубат бепулай. Ман лично 2 бор язва жилют кашидам, полное лечением, ҳама як рӯз духтара гуфтам ягон дору дар корай биёрем амиҷа. Гуфт ту девонаи чи иҷа мо дору дорем, ҳамаро худмон дорем, барои чӣ давлат моро дода истааст? Авқотаи айхона меовардан мегуфт қабул накард, ту язва дорем, мо ай нормаи худмо, ай столови худмо ба нормаи қатара талончак метиҳем, якум, дуюм, сеюм ба ступенка чӣ хеле дору туда дар корай, уста ба лечение мераи чӣ хеле авқота дар корай. Авқот айхона принимат, овта айхонат принимат намекунанд. خب همین سوال دشنبه دا چی با بالینسای برادر دشنبه بالینسای توجیکستان دا میره کوپچه قوشق کردی کوسه تا قطعی میگیری میره همین چی هست اصلا؟ چی بالینسا هست؟ sana gufte. بله خیلی سوال خیلی چی میاری؟ یا اما چی دوزی روزانه برای بیار هیچی نمیاری. چی میاری؟ یگان چی نمیاری؟ در کجا این آزی بیشتر یا استقلال بیار همه شرایط یا 100%. برادر ببین فراز شما میتونه که دیگه بالینسا را با مون نور کنیم ببین فراز کم همه بالینسا را گرفتگی از پلاتو را بعدی خودش تعمیر کرده است میگه کراسکای کابوت کردگی است خب کویکا را ایواز کرده است با دیگر نمودی کویکا وردگی در اونجا موندگی مثل کادو میمیره و در اونجا خوب میکنه کویکا پلات نیست اما ماسکا складно строил میگه اوستش دست یک شبانه روز نمیدونم 5 ماست هم خیلی است یک شبانه روزی خوب کردن 10 شبانه روز خوب کنی در کویکا 50 سومون برای کویکا میسپاری برادر اکمل این دودار یوشای نمیفهمه بسیار چیزای خودش برآمده اپرادت داره نمیدونه ما 17 سال گوش که برادر دوشنبه ما 17 سال خودم ما امغول ممکن پدا 50 سالم فهمیدی من 17 سال پدرم 17 سال چه خیلی خودت استوریا نقل کرده اکمل برادر 17 سال پدرم اینسولت شد من خواستم ای روسیه رفتم بالنیسادا بردیم بالنیسادا باور کن وقتی که ای یکم реанимация بردیم реанимация да ай реанимация барои баъди реанимация баромадан ман вай кардиологический отделение бурдам чтобы дил вай инсулт худат медони кровососудный барои дил кардиологический шо баъди и баъди кардиологический я лечение кунем баъди кардиологический баъд ягонҷо бурда реабилитация кунам инсулта баъд реабилитация карда да похезорондан дар кор ман кардиологический бурдам отделение да хоб рафт бовар ка айдар медрой бахила куда даҳани дар я зана кистагиам бахила ки да под медози одновременно я борай ҳавая я маҷбур мехари медрой меброй мега брор мара бите ҳавая бо дига кас да мефурӯшаш бора мешвар мефурӯшад ҳамин хелоида бародар акмал қабул гӯш ки бародар яъне медицинаи тоҷика коротка барои ҷаб поёнда бисёр одамо балечки доран оз патиами душанбе чизе гуфтани ҳастанд медицинаи тоҷика агар ки ба 10 бал баҳо дода шавад худа чанд бал баҳо шавад медицинаи тоҷика ҳозир дани врема 1 бал наметӣ 1 бал наметӣ чӣ бояд кард пеши раҳи нами акмал я история ҳозир ҳамин историяда мисол чӣ хеле ҳозир уҷа медицина ман бугум вақте ки мебари хоб мекунӣ тура ҳар як врач ба қатори худаш медроя рецепт менависа рецепт неса таги рецепт да казиса номшавина фалон аптека мерай мехарӣ фалон аптека як рӯз ман ҳамита гирифтам як пакет дору шуд охивая успед намекунанд рафтам як аптека қарибтар буда ҳамуҷа гирифтам гуфтам ки охи ин дору ҳаст шумо да гуфт гуфтам чӣ дагане гуфтан у аптека бира ҳаму аптекар ҳаму занак фарматсевт мара хандид гуфт ки додар иҷа ҳами аптекаи направлят мекунад он врач ай ҳамуҷа чанқа ҷамъ мешава да охири сол путёвка мегирад дубай ҳаму врача барои клиент давай пайдо кардан мерава меоя ман ҳайрон шудам гуфтам чӣ хел гуфт нами хел ҳаст خب برادر عزیز برای آدمو زیاد است کرد که آخرون هم آدمی سوال دادم برای خطا میگم امام علی رحمان هم دیپلمات هم چه پرزیدنت توانست که یا دولت اداره کنه نه این سوال ترا ما گوش کردم امام علی رحمانов همچون دیپلمات خودش چیه دیپلمات این شخصی که інтереси دولت خودش در دیگه دولت‌های зарубеж представлять میکنه правильно
вай шахсияти худша представляет кардаист дар любой ҷода пул рафта гирифта омада издааст пирсида издааст и представляет вай дипломат по-своему дипломат разный бывает по-своему дипломат политика сиёсат ҳамчун президент як давлата идора карда ҳамчун президент давлата ба худаш идора карда истааст бугӯй ки беҳтарин давлат шава тараққиёти давлат нарафта истааст 30 солда дар тараққиёти давлат пеш нарафта истааст политик шумо гуфте политик мисол сиёсат сиёсатмадор и ҳар хела сиёсати худша политикаи худша дар государство бурда иста ирам политикаи худшай вая хуб ташаккур бародари аз барои фикру назари шумо барое ки ҷо одамо бениҳоят зиёд ҳастанд ана метавонем ки то ки дигар инсонҳоро қабул кунем ана бигӯем ки озодӣ ба иззат амон ассалому алайкум озодӣ ба иззат амон салому алайкум ваалайкум ассалом умедворам ки полни рост ҳамун қишлоқотон қатъи шаҳротон қатъи хуб сеҳат саломат бошед ба гуфтаи ҳамин душанбе розӣ ҳастӣ шинавидаи студия ҳамуҷа мисол ба гуфтаҳои ҳамин душанбе бародар душанбе не ягон фоиз ман розӣ нестам ба гуфти бародар и ҳамаш и бизнес ака и медицина худмон бизнесе бизнес ҳамаш киса як одам мера як оила мера ҳама и бизнесе и нест ҷо дар медицина худмон я модар ма бурдем инам як худо дурӯғгӯ накуна як моҳ пеш модар ма бурдем духтар 3 кас истодагиан 3 кас намедонанд ки чӣ кор кардагиай задан шиша чӯков кардан гуфтан об дора 1 кило об дора 1 литр об дора 800 грамм об дора задан шиша чӯк кунанд ягон грамм об наёфтанд 6 хунакӣ гирифта воспаление ку медицина хидмат ҳар як кадомаш бизнес аст бизнес хидмат нест медицина яке мега зиятка и ҳамин одамо хучон зияткагир ҳамин кор дар талаб доранд мехоҳанд ҳамин хучонанд хелиан и зияткаи ҳамаш ҳамин одамое ки чӣ бояд кард пеши раҳи ҳамин коррупсияи духтара яъне взяткагирии духтара бояд мо пеши раҳша бигирем чӣ бояд кард ки пеши раҳи гирифта мешавад баномус боша намегира взяткара апам пешаки як гапа будан гапа гуфт ки аз ҷои решаша гуфт ку тоза канда ку ҳамин решара ки тоза кунӣ иншолло хуб мешавад дигар ягон чӣ фоида надорад ягон чӣ кор карда намешавад бояд ки ҳама омӯхта шудагиай зияткагир шавам зияткатӣ шавам ҳамаш омӯхта шудагиай мера ҳеҷ не худаш мебурад аксият қатъи салому алейк мекуна мебурад 10 сум 15 сум мети мегӯяд ака намед худам ба ном оло нами 15 сол шуд дар Россия кор мекунам рафтам ва поам гуфтам хеле раг мекашам хеле таи зунум хеле раг мекашам 6 духтар дарафтем через када одам бурдем ки он дурна кор мекунад иш мебара намефаҳмад чӣ кор кардагием не ки 10 сум 15 сум там мегирад қатъи салому алейк мекунад 10 сум 15 сум там мегирад чиба метӣ ай охир чӣ метӣ охир на ранги хид вордум хеле меан салом мемегӯ ки зиятка инам омӯхта кардаги қатъи заб намезанам охир зиятка додем охир чиба омӯхта мекунӣ одаморо хуб як дақиқа озодӣ ва иззат ҳамон бародари азиз охирон савол аст ба ҳама додестам барои поён пир шидагӣ аст полни рост ку бояд мо чӣ кор кунем қатъиё ҳам суҳбат кунем иёам сухан гуфтанӣ ҳастанд охирон суханте эмомай раҳмон ҳамчун президент тавонист я давлата идора карда не якиҷо ҳамаши гапи шумо беҳтарин гапа ҳам гапи саволи беҳтарин ҳам саволи хандоварӣ ака бахшиш ака астана и не идора карди нест мешид агар халқам хел мешид ира ҳамаи 99% халқи тоҷик медонанд амон 1% намедонад ҳамон одамои ҳам гирд ванои хучае ташаккури зиёд бародари азиз барои фикртон то ки мо дигарро қабул кунем шумо метавонед ки аз YouTube моро пайгирӣ кунем барое ки одамо бениҳоят муҳоҷири ҷабрдида салому алейкум сӯзнаки серзадагӣ муҳоҷир ҷабрдида салому алейкум я бор дигар умедворам ки хубу сиҳат саломат бошед раҳада будам рози гап связ мурда ба ҳар ҳол хуб шумо ба фикри бародар ки бо ники душанбе дохил шидагӣ аст яъне дар тамоми дунёи взятка ҳаст и обична аст яъне ки бояд мо бои розӣ бошему взятка додан гирем шумо розӣ ҳастед
نه گپای برادر خود ما вообще روزی نیستم. در تمام دنیا در جای هم وزیادکا هست، لیکن در تاجیکستان برادر جای یکم هم میگیره تاجیکستان با فکر. نه به امی وزیادکا را کی مخته کرده؟ نه ما خودمون مخته کرده گیم. بعد دیگه‌مش که مردم هم مجبور میشن وزیادکا گرفتن. 500 سومونی اویلیگ میگیره، وای مجبوره که وزیادکا بگیره زندگیش پیش بره. اگر ما خودمون مخته نمیکردیم یو نمیشی. ما خودمون بلند و مخته کردیم اکو برادر یک دقیقه برادر انا بگیم که مهاجر انا همه سبب چی است که مدیسین ما پول وزیادکا قطعی شدگی است؟ سبب نیست دیگه، یگان کادر نیست، یگان تفتیش، یگان گفتی شیدگی. آخران سوال دارم برای خودت برادر عزیزم، برای که دیگر انسان هم در اینجا به نهایت انتظار هستند. از نگاه خودت امام رحمان توانست که همچون پرزیدنت یک دولت اداره کرده؟ نه. تشکر ایجاد برای فکرت برادر. اصلا افتاده یک سوال، امی تو پرزیدنت شوی امی وزیادکا را گم کده میتونید؟ البته اگه جا میتونی یک خونه تا اپراولت کده نمیتونی؟ خیلی پیروی پیشو. سلام علیکم. سلام علیکم برادر. امیدوارم که خوب صحت سلامت خود شما و اهل بیت یور نزدیک هم قشلوق هم دیگه هم شهراتون همتون صحت سلامت باشید. سلامت باشید برادر. خب برادر عزیزم با گپ همین دوشنبه روزی هستی که وزیادکا بچینه چیز است، یعنی یگان جای تجربه واریش نیست. ما میتونیم که وزیادکا دوده کارمونا بود که رفتن گیریم. ولی البته برادر این یعنی اینجا گناه اساسی اینجا مردم است برادر که این خلق آموخته کردن نمونه مقصد. ولی باید دولت سری ره اینا را بگیره داخل، نباید دولت تماشا کند روز به روز زیاد شود. در اینجا هم خلق بینوات است هم دولت. دولت اصولش میخواد ایمو میگیم که اکا ایرا بگی کاری مرا تستر بود که دکصد میاندازیم میریم باید کدوم شب قبول خی. خب چرا حکومت یک وزیادکاگی را حکم قتل نمیده که مقصد دیگروش ببینن بترسن هازی همین مردم همین خیلی شدگیه که هازی همون را بگو نکو او بالای که مردم نمیترسن، نه که همون را بگو نکو که ستود میتونن یا میکشند تو همون را نمیتونن. چرا همین را حکومت سری راشن نمیگیره؟ خیرال پیشو یاد دکتر چی باید کرد پیش رای همین را گرفت؟ یعنی چی میتونه که پیش رای همین وزیادکا گیرو را بگیره؟ از نگاه خودت فرض کردیم خودت رهبری چیکار میکنی برای پیش رای همین را گرفتن؟ من برادر شخصا همین وزیادکاگی را همشان همین پیش هیکل اسلامی دا دورشان میآوردم که دیگرش درد شود. سختی باید میگرفته بودن کیتای میشیده سی زینپین میشیده. خب برادر عزیز سوال دیگری است که امام رحمان هم چون پرزیدنت توانست همین یک دولت اداره کرد؟ ولی توانست، نمیتوانست اگر 30 سال راهبری نمیکرد. نه راهبری کردن دیگر چیز است، یک دولت اداره کردن یعنی که یک دولت سالم اداره کرده توانست. نه همین حکومت جمهوری تاجیکستان من همین قمی دانم که همین راهبریت کشور همین خیلی کردگی است که یعنی بیا بخو بچار تجاوز کو چی کاری میکنی نمیکنی ای پشت ما بپر. این هم خیلی سیستم رفت سیده خما. تشکر ایجاد برادر پرس چانس مولین میگیری میگه یکنی مازور باز پرسش یک قفچه چانس میگه 300 یکنی مازور چیش میشه بگو. اینا میدونم با کدام چیز جبر آمده دفاع همین خواهد حکومت میکنه نمیدونم برای چی دفاع میکنه. تشکر برادر عزیز برای فکرت. این برادر هم فکر شخصی داره، ما اصلا در فکر شخصی زیادیت کرده نمیتونیم، یعنی که ما بگیم که عموما پروگرام یعنی زندگی داره. این برادر مغزی سرش هم کلون است، هم در اویله تربیه یافتگی است، هم مکتب خوندگی است. التماس جواب بده. سلام علیکم. السلام علیکم.
خب برادر عزیزم شما با گپ برادر با نیکی که دوشنبه داخل شدگی از روزی هستین که در تمام دنیا وضعیت است. وضعیت بیشتری چیز است، یعنی که ما باید بای روزی باشیم و پول داده کار بود کده رفتن گیریم. یعنی برای ما فرزند تولد شد باید ما پول بودم خرساندم که فرزند تولد شد. برای ما زنم زایدگی او دخترها با ما را زایدگی نیستن که دخترها وظیفه‌ش اجرا کردگیه. خب هم خلاص یعنی باید ما پول بودم دخترها که خرسندی گوشم بکش پول بوده اخی چی خرسندی نمیکنی اصلا برادر دوشنبه برادر دوشنبه لابا امی خود زیاد که چی معنی داره؟ زیاد که چی داره پول نتین و مقتا نکنین اخی مردم نه امی زیاد که چی معنی داره؟ تو خودت میگی که مقصد اولاد وقتی فرزند تولد میکنه، البته مقصد برای نگفتی یکی باید بقدر این کن تا مقصد چنقی که عدلت میبری مقصد همون میشه استرای همون که باشه. یکی تو خودت میگی وضعیت که در تمام دنیا هسته خطا میکنی وضعیت که در یگان جنیسته بغرض از تاجیکستان نه مسکو دا نیسته که مسکو دا خب مسکو دا وضعیت که کی با هم مردی میگفتی گپو تو همی خودی ما مخته کردیم عملا امریکا دا نیسته درسته نه تو وقتی میگی که در تمام جا ممکنه ای در یگان جا ممکن نیسته در جایی که تاجیکه در همون جا تاجیک مخته کرده برای چی که در جایی که برای بنا پاسپورت تاجیکه سراز پول تری باید میکنم یکی به خاطر اورستو دا نیسته میگی اورستو چند جورای ما اورستو همش دسته نه برادر برادر التماس جواب ده ببین ده یک وضعیت که در یک ساحه مدیسین نیست در که مکتب ده سنف یک میرفتگی کودک هر روز از پول طلب میکنه پول بور بیار پول پرده بیار پول گل بیار پول کراسکا بیار پول پرتا بیار پول روچکا بیار پول درجه معلمه بیار ای 7 ساله گولک وضعیت که میگیره. یعنی که ببین گنی زیاد کرد تای درخت ایستادگی رادار وایرونه قطعی ای سر تو بگره بروتوش زنگ زدگی دانش بوکاگی کو نون نمیخره تو بگره همیشه با نچالیک پول جمع میکنه وضعیت که اوجا مثلا همه سیستم های نداره سیستم وضعیت که نداشته باشه. برادر فکر شما چیکار کنیم باید پیش راه نم پراخری را ما بگیریم در سوال ای امی ریشکان میکنی برادر ما یک دشمن داریم دشمن ریشکان میکنی انشالله مش خوب میشه. این برادر میگه یک دقیقه برادر دوشنبه همه وزی خود در کجایی؟ دوشنبه دارم در کدام ساعت کار میکنی؟ ما بزرگ سعودو میکنم بزرگ سعودو میکنم خراشو همه روز در چند سال کار میکنی؟ شکرانه الله بیای زندگی شخصی است یعنی که مداخله نه برادر اخوانم خراشو مایلش من کارات که میگم مقصد گپ ما در چه که مقصد ما انا وضعیت که فحش و فحشگی مقصد همه رو آورده در شهرهای مثال در روسیه و در اروپا در کیم جا بردیم رسوندیم نه که اویلی که ما همه اویلی که همین دی اویلی که ما گفتی که 800 سومون 1000 سومون نه که وضعیت کمون همه گذشتگی ای برادر میگه که وضعیت که ممکن وضعیت که دیگه معنی را داره ای برادر میگه که وضعیت که ممکن نه تو میگی که یک دقیقه برادر عزیز برادر التماس جواب ده آخرین سوال دارم برای پایان پر انسان است همه نخیر چلیگوش نشان داده است که صحبت میکنیم. ببین برادر عزیز یک چیز آخرین سوال برای خودت امام رحمان او پرزیدنت توانست که دولت اداره کنه دولت نه همو سیمه خشتونیست دولت نه بسویب کده اما گوتی گپوگی گفتم در نمی غریبی چیکار میکنی؟ تشکر زیاد برای فکرت هموطن عزیزم ان شاء الله که ما دیگر انسان قبول میکنیم التماس جواب شما میتونین که از گویم که یوتیوب ما را تماشا کنین. این برادر مدیراتور بود باز میخواد چیزی صحبت کنه که به هر حال این برادر کوکی چی نام است اصلا؟ سلام علیکم کوکی سلام علیکم. خب راستی چی نام بود ای کجا گرفتی تری نام هیچ نفهمیدم تره. انس سلام علیکم.
салом алейкум. خب برادر عزیز شما با گپی بونی که دوشنبه روزی هستن که مثال زیادکا در تمام دنیا هست، یعنی دادن پورا یگان عیب شرم ایزو نداره، میتونیم که ما آزاد پورا بتیم و آزاد پورا گیرن کار کنن، یعنی یگان جنایت نیست پورا. ممکن هم چیزی که خودم مثال شوی چیدم یا در دیگه دولت کوردور شده ما مثال همین روسیه اگر روز ما گراجین تو ایستم به دکمنت هم که بوشم مثال یگان پرابلم شد من اگر یا اپراسای چیه مرا همون مثال چیه یوری تاجیلیه چیه میبره به پل اپراسا میکنه 3 روز در بانیسه به پل بعد ایوای به یکی نمیخیلی مثال پلای در تو ایستون اگر داره بمون بمر یا کس بسر که نمیاد ممکن دیگه جورا با تو ایستون مقایسه میکنیم. خب برادر عزیز چیکار کرد که پیش راه همین پراخری را گرفت؟ یعنی اگر که شما رهبر میبودین چیکار میکردین پیش راه پراخری که هم دیگر رو گفته سیام برادر هم ریشکم تو ریشکم نشوه عبود نمیشوه. سوال اخیران برای شما، امام رحمان همشو پرزیدنت توانست که کشور را اداره کنه؟ یا اداره کرده میتونیست مو دایجه خورزور نشیدیم. خب تشکر زیاد برادر عزیز برای فکرهای شما. ایشالله که اناس خودت یگان کس پول نگرفتگی کورتا بود میکنم گفتد از برای الله گفتم نه نگو. خب بفرمایید دلیل دارم فکت دارم در کورموشم بیار دلیل بوی آدم بیار دلیل فکتش قطعی بگه که همه استانه فهمه پول گرفتگی برای فلان کار بود کردن نمی جهازی بیو کو نم آدم بیار فکتش قطعی بیاد دلیلش قطعی بیو نمی هازی دلیل قطعی ما ترا میارم به یامین من به خی گپ ما گپ زنم فکت و دلیل همین دی خیلی نه اندک من فکت و دلیل همین کی چه همین خمیارم همین چند کمی که آدمه امروز اگه دیر شد ما در ساعت قریب 3 شده است. اگر ساعتی چند فیر میکنی؟ چند تازه پراسموتره؟ لبوی ورمه چند پراسموتره؟ ساعتی 12 دامو. اگر 12 ما در 2 میشود. 1000 نفر زیاد پراسموتر دای؟ نه 12 دامو. ساعتی 2 میشه. فکت دلیل. تو چه پول گفتگی کدام آدم گفتگی کارشا بود میکنم نکدگی است. آوردن اتونیستگی چی؟ ها؟ آوردن اتونیستگی نم چهره قطعی آوردم چی ببه؟ آوردم چی؟ به آوردم چی؟ گوش که بیار نتا چهره قطعی ببره بگه در فلان جو ماتا دای نمی فکت داریم نمی قپول دادگیم تو فلان کاری مرا برای بود کردن تین همین پولا گرفتگی همون پاتسان چهرهش خطی گاو میزنه تا ده هم فکت دلیل خطی هم خی گاو میزنه میشه تمام آوردن اتونیستی خود چهره قطعی میبره بخشش میپرسی من آشکارا گاو میزنم قطعی میگم چهره قطعی میبره بخشش میپرسی آوردن اتونیستی من بخشش نه من دکازات میکنم ترا اگر نتونستی دکازات کرده چهره قطعی همون فقط ساعتی دو اگر اینجا به اگر همجا دکازات کنم این هم کانال تا پول محکم میکنی ای همه بخشش میپرسی به ای همه بخشش میپرسی ای وخش دالید میکنم بخشش میپرسی کانال هم محکم میکنم بخشش میپرسی دیگه این کاروتا نمیکنی ما والله میگم ای وخش دالید میکنم کانال سالیت دیگر نمیکنم تو اما آدم بیار که ما یک گفتم پول گرفتگی باشم برای کارش بود کردن اگر نمیگم در قیامت مادرم بجای زنم بخیزه که ما یک انسان اگر قسم نخه تو بگی تمام تمام کام آوردن اتونیست در ریکاه ما در قیامت باشه نمی آوردن اتونیست پاگا ساعتی 12 افیر کما فقط دلیل قطعی دکازات میکنم تمام آوردن نمیتونه قیامت در جای زنی ما باشه نیکاه ما در باشه به نرویچ نه که باشه نرویچ عصب وایرون نشه بیو عصب وایرون ای باشه عصب وایرون نشه به سوال ما در جواب تیو خی چی قوم خطا کاره ما انسانی که تهمت میکنم به من گفتم قسم خوردم بگی بیار من اول به
Tı odam da farmon dodagi ama odam korta bud mekna nimi çiz aytı nimişa royi kıma faktı dalel katimiyorum da famidi faktı dalel. Come che agar dalel come dalel Dozda da eferko ma miyorum ama odama saydinit mekinim kattı. Ba vaqti Dozda da eferko o. Dozda ba vaqti masama efir asar metam naudam tame girip yerim edrudi. Tamam. Tamam. Dushanbe. Dushanbe. Salom alaikum. Tamam. Tu aga yago fakt dalel me doshti ku dahana taddo. Aga fakt dalel me doshti sraz me omadi aho fakt dalel atkati. Tu yak zanaki. Famidi? Tu zanak. Ma fakt dalel kati vatan. Dushanbe tu agar mard boshi ku tu sraz fakt dalel tabro. Baya kas tomat ki. Mebin çeçi doğru. Hozi telefonش که برادر hozi telefon kam fakt dalel da galasavoy gabzan. Hozi telefon kam ja galasavoy gabzan. Ne agar in mard boshi Ramazon ayam odam Müslüman boşa hozi Ramazon ayam odam Müslüman boşa bedor. Be aga bugün be vakti çera ama efer mekini ma khidam lishna çera qati suhan mekim qati vaya saydin mekini litso baba litso dakazat mekinim tra polni bakhshish mekini chana uzar odam meshani amja polni kanalda udalit mekini. Tamam may vext udalit mekinim ami kanala pol roz mebrom ramat. Tamam dar panohi alo boshi kijo da boshi saat 12 da jdat tamam paga. Shit. Tamam ne ki kome madona tonis dar qiyomat dar to hima bosha zan hima bosha. Agar t paga ovarda tonuyum polni inamja chizi gavzadi hay tamosho kida ma aval gap kalon gav namezanam. Tamam ma guftim ku ma roziyim. Ma karochi bukir ay kapoy korsha tamam ina. Ay vext karochi ne ki kome paga saati 12:00 mara ne. Momo saati 12:00 da saydinit ki tamam. 12:00 Moskva katima efir asar Bia ma amikati gazana yabo. Ma amikati gazana. Dushanbe. Dushanbe mana gushkun. Gushkun mana. Tida gap. Gushkun inja gushkun. Gujo grechti. اینو یک برنامه است یک پروگرام است نمی او خدا است اصلا برای چی همین انسان دقیقه برادر انسان بگیم که از آب و خاک میگن نمی نان نه عمره خرانت تیجه نمیجا من در پیش مردم هم میگم نه برادرای عزیز خران است نمی در دست است ما یگان بار از یگان انسان پول گرفتگی نیستم که من کاری ترا بود میکنم برای مرا پول بده اگر یگان دوستی ما در پول لازم شده باشه یگان شناسی ما در راه مونده باشه یگان چی باشه یگان آدم گفتگی هستم که بیا برادر یک جای یاردم کنیم بیا اینا ما $100 ما میتم $100 تبته یا $50 ما میتم $50 تبته برای کمک کردن یگان انسان اگر یگان انسان پول پرسیدگی باشم ای کار کردگی هستم نه که در یگان جا ما گفتگی نیستم که بیا قرار در دست ما برادر عزیز باور نکنیم با درون شموی میکنم که تا که شما باور کنیم برادر عزیز قرار است ما یگان برای یگان انسان پول گرفتگی نیستم که نشد ما کاری ترا بود میکنم یا که ایتانی تا پیش فلانی میدرم گپ میزنم و تو مرا حق میتی ما ایتاری کار در یگان جا کردگی نیستم قرار در دست ما برادر ما این کار ابسولوت نکردگی نیستم ما پول یگان جا گرفتگی نیستم ما هر جا پول کار کردگی کو با مهنت خودم پول کار کردگی است هر جایی که ما پول کار کردگی هستم با مهنت خودم پول کار کردگی یافتگی هستم کمک شاید در یگان شرایطی نبودگیم از یگان برادر کمک پرسیدگی هستم از دوستی خودم از نزدیک خودم یگان انسانی که باوری دارم برادر مرا مثال کمک کرده به $100 $200 $500 کمک کرده به باعث قرض باشه یا که باعث نه که من برای موبایل درآمدن یا که کار یک کس بود کردم پول گرفتم پورا گرفتن ما یگان جا دای کار کردگی نیستم یگان جا دا من خودم دا اوورینی هستم دا اینجا که یگان جدایی کار کردگی نیستم خب برادر وطن سلام علیکم بارم و علیکم سلام حسن این خیلی مردم تهمتچی حالی بسیار در راهی تو میبرد هم نخواه دین ایتش آمدگی بود دین ایتش دین آخری
کردم یک دقیقه حالی او زپس کرد اگه ما شما در بگم که او زپس هست اونو سر میته دینا در آخر اومد در آخر افیر در اومد ما افیر را محکم کردم برادر پرویز گفتم که بچهای موندگی هستن یعنی که در پایان هم باید خطی و سیرامو صحبت کنی یک فکر نظرشون بگیریم من خروخری برآمدم اون طرف گفتم من خروخ ما میخرم نماز بخونیم تو که پرویز صحبت کرد بعد از اون بسیار تکلیف کرد که بیا اومدم امروز شیشتم یک چند سوال پرووکاسیونی داد جوابش دادم هیچ گپ نداره گفتم مالی به هر حال برای یک کلمه ای که ما گفتم برادر شما خوجان می یعنی که تو مرا مزاق کردستی پریدراتسا کردستی که میگه که تو چی با خوجانده خوجاند گفتستی گفتم ای برادر خوجان میگن و خوجانده لفظی خوجان دقتی نه ده تو بخشش پرسای ما میگم ما گفتم ای بچه تو گپ میفهمی برای بخوسته با خوبی گفتم نشید چند بار آخر ده خیز کو مرا میگه که تو مردک نیستی سینما گفتستی با درجه آورد که گفتی هم گپا نه و چشم نه و تشمون کو برداشتمش گفتم آخه ما که بچه خوب شدیم در افیر قطعی دیگه خیال میکنیم تری 10 بار برنج کردم با گشت در اومد 10 بار با در اومد است که با اونم گپ شد تکرار دارم میگه که حالی من پیش میام کو بعد تو میگه ای پیش گپ میزنیم ایسو هوی که چهره تا نه ده همون داد جای آورد که دیگه او چشم ور داشتیم موتاش هم اولوچ هم گل گلاکش قطعی ور داشتیم که نتری از تنایف نه خیلی هم میشه و اخیر وقت میفهمم تو زاپیش کردی ببروری زاپیش در نیت تامی است که باید یک گپی گنده ما بگیری ببروری مرامت که ببرورش گفتم ما روزیم یگان گرا ما فرشته نیستیم ما بچه‌ای نه کوچه‌ای Astana akın mego Astana ya gafo gush kine barodar mego anakın خودت از بجای ایزاد امون حس کردی یا که نه و همین تومته میکنن تا نه برادری عزیزی ما میفهمم آخه میگم کو نون میتی دست میگزدگی انسان ها هستن ولی امروز در اینترنت دیدم یک شوقات کده پیش حالا گل خوجای نه افطاری ما را ببین ماکارون کارچکا داپوت توجیکی خیلی تو با کام خدا خدا چیکو میکنی آخه رکلام کده ما حیران ماکارون خریده تو وقت مرده که کنسا شالوی گل خوجا باید دولت و بود آزاد نکنه که تو مرده که میون تا ببند دولت تا آزاد که نمتر مکرون نخوخی برای خود موضوع مدیسین است برادر وطن حضور زیاد تکای موضوع برو اومدیم رفتیم برادر وطن ما پگاه را ساعت 12 وقتی مسکو ما افیر سر میتونم سپیچال نه ما مراجعه میکنیم خب برادر وطن گوش کن مدیسین توجیک یعنی دکتر مدیسین توجیک خب کل روز کو بخدو کو نمی پروگرام را باید کرد پاتو تو کجا بگیم که وضعیت کم میگیرن وضعیت کم میخورن چند بار کارتون غلطی دگی است و چی باید کرد که مدیسین ای توجیک ای پراخری بیرن کرد برادر برای که پورا نخورن دخترای تاجیکستان با یک معاشی ساز دادن در کو 300 سومونی کتنه که تو راهگیرو شود بس یا مردک در اومد همینجا در مدیسین توجیک کار کرده است در خیروگی یعنی که میگه که دکترهای ما تو 1000 سومون 10000 سومون 8000 سومون ماهانه پوراش است او تو با چند سوم دادنی هستی او را که پورا نگیرن خیلی ما همین روسیه به زندگی میکنم دکترای همین روسیه پورا نمیگیرن بسیارش همین مجبور من از استوماتولوژی رفته بودم دولتی یک تا پلمبه کرد مثال با 1000 سوم برو وردم مجبور کسیش به تیقه کردم نه گفت مجبور تیقه کردم در کسیش 1000 سوم خب یعنی که همین پورا را شما دو مخته میکده بدهید دادم را نه راستی گفت من با دادم که خیلی اکن پلمبی همین خیلی گفتم که ندوگ راست یک پلاتی نرو همین 1000 سوم تو گیره پلمبی ساز کن ما گفت یعنی که همین پورا را خودتون دو مخته میکنید همه را پورا آخر کدگی ما خودمونیم برادر من گراجدانی روسیه من страховки постоянно دارم من مثال اگر پاتین کتی نرفتیم که دوا گراجدانی باشی در روسیه همین توجیکی دیگر رو پاسپورت حساب نمیشه و ملت حساب میشه
ва паспорт туалет бумага ғам нахӯр. خب یعنی از نگاه شما چی باید کرد تاجیکستان همی پیش راهی نمی коррупсия را یعنی که پراخریری سوهای چی بگیرید؟ در توجیکو میگون که об از боло лой анаму болои тоза кардан ки обаш тоза биёд ай боло. تشکر زیاد. سوال دیگری امامعلی رحمان هم چون پرزیدنت توانست که دولت اداره کنه؟ рости гап ҳамон эмомалӣ раҳмон ман президентам ҳисоб намекунам ва президент ман нест. تشکر زیاد برادر عزیز، مینداریم که با ما پیوست بودین، داخل شدین در اینجا. شما میتونین که از گویم که خب برادر 15,000 105,000 سلام علیکم. امیدوارم که 105,000 بار خوب و صحت سلامت باشه. 105,000 не 170,000 созем инҷа. бародар Астанаев дар бораи медисинаи Тоҷикистон вообще нол аст. ҳама чӣ нол аст. Нол. یعنی چی باید کرد در نگاه شما؟ یعنی پیش رای همین نولا گرفته یگون یک گای دای سکندن. یعنی چی باید؟ барои як дохил шидан $18,000 метиҳам барои мединистут мисол. вай $18,000 дар уҷа метиҳам мехона. вай $18,000 бироварданш дар кора. дар муддати 7 сол бо $18,000 дига расход мекунад ки вай доктор шавад. дар калаши чӣ нестай вай хестай доктор шидай. конечно ҳама чиз зиятка мешавад дар уҷа. яъне ки и қасди ҳамон хондагӣ ва расходоша меброра мегирад. чӣ хел аст? бале система ҳамина яка. یعنی برای پیشرفت گرفتن باید ما مدیسین را اول از مکتبش بپول کردن. از مکتبش конечно از مکتبش از همون مینیستر از همون یکتا مینیستر برومد چی گفت یه روز در برای همین وای چی بدم نامش ساماریدین گرفتن ولیتش کردن وای даже гап зада наметона дар чӣ биромад дар бораи коронавирус гап зад нимш тоҷикӣ нимш урусӣ. конечно нам хеле одаморо гирифта оҷа дафт кардан дар бораи одамои басавод нест дар тоҷикистон. уҷа ҳамаш бизнес аст. хуб бародари азиз бубин да барое ки мавқеи шумо дар соҳаи медисина ки муайян шид аз нигоҳи шумо خب سوال آخران هم میتیم برای شما برای پایان دادن بسیار وقت هم زیاد رفت ما هم بیرون شویم و یک درکت دیگه عبادت کنیم دل خدا را نزدیکتر کنیم با خودمون به خدا نزدیکتر کنیم. سوال آخران امامعلی رحمان توانست که همچون پرزیدنت یک کشور اداره کنه؟ امامعلی رحمان توانست با همون اهل اولادش اداره کرده است. خلق ظلم کرده است. انقلاب باید شود. تمام. تشکر زیاد برای فکرتون برادر عزیز. شما میتونید که برادرای عزیز فکر نظرتون در کامنت ها بنویسین و با کدام موضوع ها ما صحبت کنیم. انیقترش تا یکم گویم که من وقت دارم که بعد از یکم باز پای دیگر کارا میشم تا یکم چیسلو یک چند روز دیگر موندگی است. یک چند روز میتونید که با تمام موضوع دلخواه شما صحبت کنیم. شما میتونید در این کانال پادپیساتسا کنین، لایک مونین. گویم که اگر آدم شاورده تونست دکردت کرده تونست کانال رو دلیل میکنید بعد شما دلیل میکنید. برای هم پکاولی دلیل نشید از کانال شما لایک پادپیساتسا و موضوع را در کامنت ها اختیار کنین. کدام موضوع فردا باز ما توانیم که صحبت کنیم. یعنی موضوعی страховкаи мошинҳо боша ё ки мавзӯи нархи мошинҳо боша ё ки мавзӯи политсияи тоҷикистон гаи тоҷикистон ки чаро гишнав дар кӯча рӯзи дароз ӯ пул ҷамъ мекунанд рӯзона чӣ қадари пул ҷамъ мекунанд куҷо мекунанд ӯ пула ки як ҳаёт буртош занг задагӣ гуфти ҳамун гапо пушокош ҳамта каҳна аҳвол пушокош ҳам мебини ёки ямр металба куҷо мекуна ӯ пула хонааш мерай кӯдакош поилич гаштеста политсияра куҷо мекуна ӯ пула хоҳен агар дар бораи
گیای تاجیکستان صحبت میکنیم فردا. موضوع را اختیار شما کنین هموطنان عزیز. ما در هم موضوع چیکار میکنیم صحبت میکنیم. یکی پاکستان سر فراموش نکنین. ایمور بایروزت سلام علیکم. چی بگم خطا برادر؟ ایمور بایروزت گفته فایرات کنم. برادر جان میبخشید. السلام علیکم رحمت الله. اون وقتی همون برادر شنبه قطع شما بود با همین خودیر من گوش قیده برادر جان گفتن دیدم که شما گوه محل میشه که با هم احساسات شده که دودا میشیده و برادر راست یا که عبادت پرزین بود یا که راست ای کدو مقصد نمیدونم ساهای بود که هم به حدمی اخیرون سوالش کو مقصد شنگ بود که تباس کنی باید همی کار داده همین مقصد دارم تو قد کده نمیتونم همین انسانی که تمامت میکنه کو پیشون باشه گوشاش همه گازو میگیره متاسفانه که باور کنین اینو هم مقصد هم میگن که دشمن هم همه چیز استفاده میبره در همین حالت و یا البته ما فکر میکنیم که همه خیلی چی دارن سنتر دارن کال سنتر روز کردن 6 ساعت هم نوبت دارن مجبور شما رو باید به احساسات بتیان باید اون که خطا بزنی اون تحمد بزنی ولی وقتی انسان در احساسات باشه هر چیز از زبانش میاد مجبور نیستین قسم بخورین. مثلا مردمی که شما قطعی صحبت میکنن ای شما باوری دارن انشالله که شما اینترین انسان نیست به خاطر احساس داده شیلن با هم خاطر اینجا برمادن در راست شب درباره موضوع تو برادر جان عزیز درباره مدیسین یعنی مدیسین تاجیک خود چی بهامتی چی پیشتر میدیدی در مدیسین تاجیک چی امروزه شده ایستاده است و فردا از این مدیسین چی امید داری؟ متاسفانه گرچند که اگر مدیسین ما حقیقت که در نوله مدیسین تاجیکستان در نول در صفر توری میگیره فقط و همون خاطر که عموما حالی باید که نیتوش تو مقصد اختیار را گناهگار کردن هم مقصد ممکن که خطا ده و یا هم گناهگار کردن به خاطر که حقیقت و یا همین وقتی که وظیفه رو که میخرن یا کسی وظیفه میشن رو برای همین خدا پریود خودتون میدونید زندگیتون با پلان بود کردن در کار با اونو علاوه ما فکر میکنیم که با غرض اویلکشون همین پیش خدمتگیریشون با دولت میتونن در جیم باوری دارم همین خیمونیم هسته همین خیلی سیستم شده علاقه و یا مجبور میشن با خیلیمون که مثلا بگیرن یگون سوم زندگیشون رو پیش برن با بولو دولت بود همین خیلی فکر میکنیم سیستم در تا رفتگی که علاقه و راه ندارن میبینی که مثلا سال اخیر بسیاری دکترایی که عقیده خوب داشتن حقیقت دکترای خوب بودن فرار کردن از تاجیکستان مثلا در آسیا دوز خدمت‌ها کار استودن اولکو خوب گرفته استودن میشناسیمشون بسیارش زندگیشو پیش برستن همین سبب همین که سیستم باید پول حل شود سیستم کاردینال نباید سیستم حلش نشود پیش راهی کارپسه گرفتن نه یا همش متاسفانه امروز وجه مقصد کاری هستن که معلومه خب برادر عزیز سوال بگیم که همون کلیچه‌وی سوال دارم و دوده ایستادم از نگاه شما موالد رحمان همچون پرزیدنت توانست یا دولت اداره کرد مقصد میفورم بگم که متاسفانه همین گپ باید بگم که مقصد متاسفانه همین انسان با وظیفه خودش ادا نکرد پیش خداوند گناهکار شده انسان نکرد با وظیفه خودش یک ملت وقتی که در دوره جنگ در این طرف ترسونزاده وقتی ما باید میشنویم تاریخ کوفتکو میکنیم همین وقتی که جنگ بودگی بوده است همین ازبک‌ها در همین نزدیکی ازبکستان ده همین خیلی وقتی جنگ ده چخیره میکندن میگن اکسکاواتر قطعی زنده سمسوال قطعی آدما را تخیل میکردن میدان شهیدان هست همونجا با نامش موندگیان همین خیلی کارا سود است همین انسان همین دور جنگ زنده تخیل کارا سود است تمامی مقصد همین روشنفکرا را عالما را بهترین شخصیت اکای عزت امان به همین خاطر نه آخر متاسفانه انسان نتونست با وظیفه‌اش مقصد ادا کردن نتونست کاری اشتباها خطا ای همین پرامو 120 کورس همون سنی دوزخ انشالله سفر کرده و ما باید که مقصد که وظیفه خیلی اجرا کنیم زیاد برای شما و بودنتون حتما پادپیسات دستگیری لایک فراموش نکنید انشالله امیدواریم که در آینده یعنی که نام قطینه و برنامه خیلی خطاب میتونه که وارد شین و با ما هم صحبت شوین شما میتونین برادر عزیز از کانال بیرون شوین از یوتیوب تماشا کنین تا که برادر نوریدین سلام علیکم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم سلام امیدوارم خوب صحت سلامت هستین شکر الله شما سوستید یک انسان تشکر زیاد برادر عزیز یعنی که مدیسین تاجیک چی میبینین و چی دیده بودین پیشتر امروز چی میبینین آینده چی انتظارین از مدیسین وقت پیش مدیسین خود ما خیلی پیشروی کرده بود و ابشت آخر بگیم استوره همین انسانیت ده بگیم
медицина мо аввали ибни сино вез дунё вез накои дунё медицина мо ҳамо море ки да ҳамо бакал тол хурдагай знаки именно тоҷикоай ягон кас знакш нестай и да вақташ будака мисоли чӣ гум факт да исторический факт мегам медицина мо ҳама вақт пеш будак да пеш будан вақтҳои даже СССР дам беҳтарин медицинаи мо буд именно дар Тоҷикистон буд глазно ё дигар беҳтарин учёниёи ҳами даже СССР будан дар Тоҷикистон неки аз последнее время ҳамаи оно бисёр пир шидан рафтан мисол корашона тамом кардан пенсия биромадан хай баъд бо медонем ҷанги буд гем шаҳрвандӣ бисёр гирехтан рафтан неки ҳозир проблемаи мо вайда ки проблемаи мо чӣ мегӯем ранги дигар давлатҳое ки мисол ҳастан ки давлатҳое бигем ҳозир пешравӣ кардагиан давлатҳое ки бигем восток мегӯянд Дубай будак вахша Ливия дигар давлатҳо буданд ки бигем одаморо роҳӣ мекардан дигар давлатҳо университет институти медицинский мехонданд айшоти давлат вай одамо баъд профессор мешудан профессионал бигем илм мегирифтан меомадан кор мекардан ҳозир гуфтае ки бародари пешнанкӣ гап зад ҳозир бечора амно мераванд мо ҳозир ҳам хеле бигем кор немегаку ҳами проблема айами поён омадагиака факта ки медицина бародари азиз яъне ки ай медицинаи тоҷик чӣ қадар худд баҳраманд аст мо медицинаи тоҷикистон бигем урвиниша бигем ака минус 0 нижи плинтус ака чӣ бояд кард ки ҳамира нижи плинтус бояд берун чӣ бояд кард иҷа ака бояд хе барои ҳами як ча меган давлат мега ака бояд давлат и кора бигем чӣ бигем программаи давлатӣ бояд боша ина шумо мисол программа доред бояд медицина барои пеш бурдан давлат бояд программаи давлатӣ боша бояд ҳами ҷавононе ки мехонанд онро бояд дар тоҷикистон не за граница бояд роҳӣ кунанд хонанд барои ки тоҷикистони мо ягон донишгоҳ мондагӣ нест профессорҳо мондагӣ нест донишгоҳи мо уже ай бигем 100 сол мондагӣ дар донишгоҳи мо ягонча намеомӯзем охирон савол эмомалӣ раҳмон ҳамчун президент ҳамчун давлатдор тонист ки ҳамин давлата идора кунад не натонист бигем ҳамчун бигем мненияи ман не вообще бигем вообще ягон хел мо розӣ нестем ай давлатгӯриша ай ҳами кора бурданаш ташаккури зиёд барои фикротон бародари азиз иншолло умедворем ки як розҳои дигарам бо мо пайваст мешед иҷа дӯстон зиёд ҳастанд ман ин одама мешиносам салом алайкум وعلیکم السلام خب امیدوارم که خوب صحت سلامت باشه الحمدلله میشه ما اول اکید میره روزا اون را پروردین شو بله بفرمایید چی بکنیم که در برای همین چیزا مدیسین است که вообще نمیشه ودا بگیم در تاجیکستان و دیدنی время چی باید کرد پیش رای امیر را گرفت همین سیستم را چی باید کرد پول یعنی ما تا پول علیش پول دیگه خیلی کرده از نگاه شما امامعلی رحمان توانست که یک دولت اداره کرده نه یکا جو نمیشه سواد نیست سواد نمیفونه آدمای با سواد اگه گفتم افغان کریستیان آدمای بی سواد گفتیم تشکر زیاد برای فکر درستی پایان خیلی آدم زیاد است باید تست قبول کنم و افیر را بگیم که بعد با پایان رسانیم تشکر زیاد برای فکرتون قدرت الله سلام علیکم و علیکم السلام اکا جون امیدوارم که خوب و صحت سلامت سربلند باشید ما هست بله سلامت باشی از شما هم من درباره مدیسین تاجیکستان گفتنی هستم اکا که یکم درجه که به سطح بالایی میرسیم و تیشواخری همه را ایبین برم برای که وقتی که من خودم استودنت اگر خیلی شما همین سوال را رهبرش میشنید چیکار میکردین که همین چیز از بین برد شما اگر که فکر کنین چند قد دانشمندای ما در دیگر دولت ها کار کردن کدوم سبب از سببی که در تاجیکستان معاششون کمه و رشوه‌خوریشون بسیاره اونها که دلشون تازه بود قلبشون نمیبرداشت برای همین خاطر اونجا را ترک کردن اگر شما رهبر همین سوال من خودم که برای خیر
وقتی که رهبر این سوها شده صدقاً کار کردن در کار کشیده آوردن در کار. برادر که پیشه گفت که مثلا باید که در دیگر دولت‌ها مثلا تجربه آموزی کنن. برادر عزیز خود شما اگر مدیسین توجیه با 10 بال اگر بها داده شود یعنی چند بال میدادید؟ این برادر قدرت الله چسبیده ایستاده است. انشالله که یک سوز شوه میدرویه. انا هموطنای عزیز راستی شما در اینجا خیلی زیاد هستیم و بگیم که وقتی ما هم خیلی زیاد رفت یعنی زیاده از 3 ساعت رفت وقتی افسر اخراج شید مدام و بگیم که شما وقتی افسر اخراج شید خیلی وقتی ما هم زیاد رفت. دوستای عزیزم هموطنای عزیزم تشکر و مینه‌دار هستیم که شما در این شب بگیم که همراه ما هستین دستگیری میکنین ما را و پادپیسات میکنین در کانال ما فکر نظر خودتون مینویسین و فردا اینا موضوع میتونین که شما بازم تکرارم شما میگم که اختیار کنین در کدام موضوعی مثال گیریم گای ها صحبت کنیم پلیسیا یا که موضوع ترما منظرت موضوع زندان صحبت کنیم ترما ها مثال گیریم شما میتونین که با ما یک موتیواسیون یک دوخ بتین باز نویسین داخل شوین هرچند که کانال ما دو ابونه زیاد میشه و فکر نظر زیاد میشه و لایک زیاد میشه و بیننده که زیاد چید یعنی ببینین ما بازار رو شما استعمال کننده هستین وقتی که اگر که ما یک چیزی که در پریزوست و یک حتی شنیدن هم ای در استعمال کننده داخل میشه وقتی که ما گپ میزنیم شما میشنوین شما در استعمال کننده داخل میشین وقتی که چیزی که استعمال کننده نداره بیننده و شنونده نداره طلب نداره دیگر اون چیز آهسته گویم که چی میشه و خاموش میشه یعنی از پریزوست و گرفته میشه برای همون تا حالی که شما هستین شما بیننده هستین شما طلبگار هستین شما استعمال کننده هستین این سخن برنامه ها را البته که ما چیکار میکنیم با طلبات شما گویم که باز همونقدر پریزودید میکنیم یعنی که باز برای ما الهام میبخشه و با ما روی صحنه میبرویم صحبت میکنیم موضوع میکنیم در اون موضوع همراه شما بحث میکنیم بگیم که صحبت میکنیم و طرفدارای امام علی رحمانov چی در ساحه طب چی در ساحه علم چی در ساحه گای پلیسیا و غیره هر موضوعی که ما اختیار میکنیم همراه شما صحبت میکنیم به نهایت من خواهشمند هستم که یعنی کارمندان همین ساحه داخل شوند در اینجا نه اینکه رپر را داخل کنن رقاصه را داخل کنن نمیدونم یا رقاص داخل کنن در اینجا و ایتانی دیگر ساحه ها او بدراین در اینجا دفاع کنن ما میخوایم که ما که در ساحه دکتر که گپ زدیم امروز بیشتر دکترای ما داخل میشیدن ما تو اینکه سوال ها میدادیم با دکترها از زبان دکترها با جواب میگرفتیم خوبتر میشید در ساحه علم و معارف که صحبت کردیم بیشتر اینو میتونستن که در معلم و معلمه ها داخل میشیدن تا که ما شما سوال بتیم و سوالمون جواب بگیریم فردا که ما مثال چی در ترما در ساحه ترما صحبت میکنیم زندان چی در ساحه گایای تاجیکستان رادارشون قدی در هر کوچه و پاورات استودگی از هر تا بگه پول میتلمن باز یا زندان یا گای شما اختیار کنین در کامنت ما فردا در این موضوع چیکار میکنیم صحبت میکنیم همین ساحه را انسان هاش ما انتظار هستیم ما انسان های همین ساحه را انتظار هستیم که تو که از همین ساحه بیاید با ما چیکار کنن حرف بزنن و ما سوالمون بتیم و جوابشون بتیم انا باقی هموطنای عزیزم و خدا نگهبان هر یک تایما و شما باشه که اینجا استودیو پر است ما فکر کنم که تا سحر اگر ما قبول کنم تا سحر ما قبول میکنم تا سحر صحبت میکنیم یکی یه بار گفت همون گپا فکری ما را هم کنیم فکری میونی ما را هم کنیم در 6 تا 3 ساعت و 4 ساعت در یک جو 6 تا کانال خادم خلق است در این کانال خدمت است
شما میتونین در این کانال ابونه شوین. مرحمت در روی اکران هست هموطنان عزیزم. و شما دیگر مبارزا را هم یعنی که دستگیری کنین، همراهش باشین. هر یک مبارز یک برنامه میسازه، کوشش میکنه، شب و روز تلاش میکنه برای شما یک چیز بچیه که تو اینکه برای آینده فرزندای شما هست. شما برای آینده فرزندتون لایک میمونید، شما برای آینده فرزندتون پادپیساتسا میکنید در این کانال، برای آینده فرزندتون تو که خوب شوه. شاید پدرای ما لایک میموندن پیش، اگر هم برنامه را کده امروز شاید پادپیساتسا میکردن، شاید امروز زندگی ما خوب میشه. نه که امروز شما برای فرزندای آیندهتون اگر نکنید، نمیدونم برادر عزیز، یک لایک یا که یک پادپیساتسا کردن یا فکر نظر نوشتن اگر که برای آینده فرزندت همین که قیمت باشه، همین که ارزنده نباشه فرزندت با همین چیز دیگر من یکم چیز گفتن نمیتونم. هموطنان عزیزم به هر حال هر یک انسانی که در کانال ابونه شدن، لایک موندن، دستگیری کردن، میندار هستم، تشکر میگم. بی‌طرف نبودن خودش نشان داده است و بی‌طرف نیست و همراه ما است، در افیرای ما میبروید، صحبت میکنن و منظرت میخوام از انسان هایی که شما را برداشتن نتونستیم، در افیر کوش کردن نتونستیم. ایشالله بعد افیر برادر پرویز رحیمزاده که در کمک ما هست، شما در خواهین اگر در کانال بستین بعد افیر قطع کردن در کانال شما انا سوال جواب میکنین. باز دیگر باقی هر یک تیمور را در پناه خودش نگه داره. الله مهربان. هموطنان عزیزم امیدوارم هر کمبودی که هست، هر کمبودی از ما گذشته باشه، از همه شما بگیم که بخشش میپرسیم. انسان به اشتباه نمیشه و به هر حال ما شما اشتباه میکنیم. تشکر زیاد. باز گوییم که تا فردا میبینیم با دوست و برادرای ما اگر برنامه نداشته باشن حتما فردا باز شما فقط موضوع را اختیار کنین، زندان یا اینکه گایی های تاجیکستان، پراخری ها. ما فقط درباره پورا صحبت میکنیم، یک چند برنامه در همه هر یک سیستم ها. خدا نگهبان هر یک تمام. شما تشکر زیاد برای وقتتون هموطنان عزیزم.